Si ufogobata ko fie taulanga tanga loa male pese o le fatunga e sili lava fina o i mea taulunga o ai ase si e koe fie mea kaulalo e le aunga tala le tusi mai o tau loto i mea taulunga lono winga o i le no mai ai vi inga masaa finga o le tasi o pule fo i matua pule alo ia ia ile motutele i sala fai le usonga pule ono i sala fai la vea ma le toto o finao e afifio ai sa o fa ma sa o malau le antiponiu ma le fasau ia ma le toto o le tofa ia la vea po le fetalenga i le li o le tu la falafa tu no le lilu mayamba fa mai la sala fai o so le tomalo ia o fatunga la vai fa amatala ai ia vai fanua tua oi o tofinga o amavaenga ia e mise foi o le au le e o la vai le tu fa kerisiano e malu ai tapo inga ia i tonu foi o le fianga ia o se fo mata ngo fio stasio tam pese foi ia ele tau fa ai loina le lei tamali fo sunga ya taulanga tanga loa ya ole wo Australia le temi ele ni Australia por lo brin konge mo le mele isi ar kamalo ya ai pe ya fo to ina o pese fa le nganga u yo le ya malo afua malo o mawa le lo fo lo tatou tapa au sidi le langi ya le fo o mafai o tatou toe tala noa matala ngof fa so fonga fala i pe au ngalu le ea ia wa sila mai au mai au vatu le fasoa ia o se por kalame fo e longo puia li ai ma fa manatu ia ma tau longo o wa o sa mo le tu pele ia fataia la i maunga wao pa ia sau tua fa le de yaso ia wa o le fo fa si fo le lai lo ne tau fiafi le tau tua ia ma tau ia o te ronei ni usila le ofisa au tu le ofisa tu ton o le tatou Blue TV ia ma le dei por kalame o le tau te ia ma le maruia fai vol tatou watero ia ele tu no foi fai vol sa me pe o po fai sa nga fili le an wa fo ile de yaso ia i tu langa fo i o le tatou por kalame ia ele ma fai fo i na la loa ia wa fo i tau te tala noa ma fa so wa yalo pe fo i o le tala da fai ale ala i sala noa ia wa fo ile de yaso le lo for tatou tapa au sidi le langi ia le fai o na tatou to fe va ia i e lofa ya ma fa maoni o tatou matai sili langi ya o pa ia fo i mamalu o sa ma fainga ya o sa mo o le va filifili o le fu ele velave o le ai vivia e pe o ia sa utala ele o fo ia sa utala po le alava le tulanga ia ya e maunu ale fongatia e mo lu fo i tuli o maunga ya o vai loa fo i maunga te tele vai loa fo i fetu e fo lawai sa moa ya e mai se fo yo ainga malatu tama o le fatu ainga tau si le atu mo mapule ya fa ta lolo le malai te tofi malai fa tulia ya wale au tu le to le fa polo tofinga fa polo papa fa polo malo ya o lo to nafale am lo to fatu ainga tau si ya e tawi no o wa feane tapa tulia le ta se ya amile lo fo le tua e folai lo tato wala i malo wale le fiafi wa mata lupe le seunga wa mata i safo i le tiunga ia wale ne yaso ilona fa mahoni ia malo i feo yo le tala le lei au na titofi le tua na tele se tatou fa so i le aso da nafi e tusa o tou faiva e tusa o la tou fo i pito la au o lo tou ngafa wa mafuai o na tuua ainga wa tuua nuu wa tuua fasilomanga o mesina wa tuua meaonga ai misi o e pele ia wala fo alo tau lai malolo wale ngaluenga le tua fa tele malo le fa toa malo fo ile sa ili malo e le fa ngofie le anga o nei yaso o matua le alo le fili fa mai le si fa fengainga o le masau le o sau wai le fili wa te taula o na siliatu le mawalunga o le tangata fa le nganga
e tali talia le masau te le sau o le fili a ele o le masau mai o le sau o le fili ala e adua ka ko le kia fa kolo foi lele a masau mai o te tau foi ona sili ona tatou maualulunga o sili ona maualunga o tatou tapenanga fa le nganga e tu ai matete ia ini foi tulanga a malole fa talo fatu la fa nga le tua mo tou fa le tua ia malole te talo e foi le mana tu lo malu le fama le lo niu a wasa mo malu tapo inga ia fa inga tata mama tina ma tutua ia e mai se foi ia ole lava lo mari o lasi o tatu o tino au fa inga luenga ila jou o lo atina ina ainga male lumana i manuia o e kalesia male atunu malore nga lue to o dale dei asiata ia ole fo o se mai pe au manga le ia se fa se ka ko o rile ngi fo yaso ma tua ole o va ve a matali tatou por kalame a so lulu le vai na ole tu lai lu matau te me mai ia wa fo i ona ia ina to tua ngia ia fa ale e kalesia ia o nei le fiafi ile tau le fitu ia ole nganga le o ko sila e po le ama le ai ave ala ufa mua ai tu langa e ala va ama yele malo si anga o le tino fa le nganga iyo ya la le wa fua ya wa manga ya fo isi melo fa por kala me sei kula mo mai po le tal ton ole table watile o was for minuto te dei tu la tonu e se le fa fera lo kaimi a ko sila ngi e o ko ya ngangi me yo ngi lua ko lu fangi appointment siaso e sa lo kala e le o to ya ngai le o to ya nga va ko inga skaidinga o le si mafua anga o le to ya ngai ko inga skaililea ona o le pisi o le awala i tulanga le wai i fo i botato mori mawina wa fa tupula ia le final mirror tangata o ese maima matunu elenga o Samoa wa fa tupula ia le final mirror o tangata malanga pe move mai even foi po ila jo foi le move mai la lo South Island ai le fo tasi elenga o Usila o aso ia o te lo foi le to te mai mo mai silia tu le tele o tau sanga na tau moi malaya nei atunu o New Zealand po Australia po America Hawaii maso se atunu a o le te tala no atu o ia luas fulu tau sanga talu wai wa o le ua over mal just over 20 years o talu no nei sa pe ka ke pure sa o loko ai lungo le awala a ka umaru lo le fiafi pe wa matua o te sa o loto o le taimi le nei e se lo le taimi e te ui ai le awala i au kilani le moto waikele manisi o main road te matou te lo fefa pena utou a America Australia e sasi lo le kaimi e ke iei lungo le awala ia pai Mary la i o kako a le cancel si appointment ua mautinoa ia ua tuai a e le se ka mai kuai fo ia o le matua fa matua tuai ia e o fo ile lua tu ya matou manureua marukau mangele ile lua tu ua fo ile leo so tu nei le la tu i Great South Road le la tu le Weary road e ke ro ko ke alu malai valele e se selo fo ile taimi tu lo e se selo fo kai me ke lunga la wala ale kuai la va apole ala vai te la tu le vanga valiango mai kanga ero e fa kati o le vanga fo mi fa ala ngale ke polo kale wala so o tua tu o le fa soa mala u fa manatu o le mafu angale o va ve kai mi ma u le ye male ako ko aingi appointment ya ngare kasi afrika ke usu fo le fale mai fa ta inga ai alu averto ino male o lo matu le fale mai e kasi ale appointment o me foi le peta o mai o le appointment o le valu ai arwa ko le valu nga e ka e se fulu o fa kati ia o ma elola ia e sau fetau mal taimi e fai foi pe o nga ruenga o le via fo o ma fo naso ia ai ma lole o sa o tole nga lulue ave taxi ave passi ave upa kasi la lea e maka ukia re nga ruenga le upa o au peisa u fa le yang or kamale so le maka ukia fo ile fainga or kam ai mai sera le app e makwa e lo le mela ele ta wilo fia mo fa final time nei motina tulio la to lua ave upa
Ioi. Awalanga wa fo embo ia haute. O me uma, ia akale fesili ki ngale ainga kango fa ia ele me fa ia ele me. O vai kula le fingole mo le upa taxi ia mo le upa fo ile la tu va tu me ai. Soli, e ma wa uma rungo le app. E lo fo ia fa pe lo sa vai vai lo o mai ile voi voi le upa ro ko e kami. E ko e ka amilo lo le upa nga ilo le e ye me la ua fe mara me ia onai vai ngai fatole technology fa ndai ona po ia ka ke ia fa ku fa sa le taxi fa mai le ua pasi mai mai ile le pamure le ile le wo fa ngai do fa mai ai show mai so le ele ia ai ka o mai fo i mali ngor tangata baila o ele tele na sau e mai me ai lo fale ai pi te fa e te sau pi foringa mai o ke longo fia ke le fia proclame me ke HRPP no vai mai o pikesione me ai o minga o sink ai ke sira fia oi o ke lo le ya o suile ave ka vale e sa ola utala le te faiatu o ke longo fia o suile ave upa e ke HRPP ale nga voi e ke minority ma wo pe wo yai madisi awa nga de e madisi fa la poko ngale wo ka o minority yeah o la ke fa okay le ka o minority o ke ka o va nga wo exile wo exile fo ile le wa fa te ina pe wa ora kere hala kaimi o vai kunga e fa mai er macho ai nga ia oi han ora sa moa wa ka ki ruai ngoa mai ikena sio nei o se ele se ave upa ngoia ikena sio alo ke kango vakusi ka fa ka inga mai ia le wa piki mai skama le o yelo me yo yelo me o sa buia yo sa moa yelo me ka o me marfai sole e sa wari faku wa ka yo mai ro me fa mai vai ro vai ku pe le nga suile ave upa pe ro sui mai a sink wa sui ai mai vai nga sau ye lo me ale o vai ku o ro mo moli mai e kantu sink o fa bia e fa mai ala ia e fa mai ala ia e si kinga le ai nga fa mai ia ai o nga po i se fa ku le ai mau ki ngoa e tapi o mea uma de kai miringa i wa poro kiki ma e ke fiu e ke fi aro fai e ke fiu e ke fai mai e ke re poro kiki wa e lau fa ia ma ngai mea ai po le ha e lau me mau ai ia ala utu ala lo na o le ha e lau me mau ai nga mea o aru aku e aku ila epa o mai e afia me kulo o sau o mai le fast o mai ko kongira upar nga e ala inga sisi fuo ma ele halu e failo kiuke le winga na ala tala o tangata ie potolo na ulu maulu pisingisi si ai va ai kwa oi se o le uru kakangi fo ile lo asia kale la waru fo ave io ayo le fo faile upale uru kakangi uru popo ore ora ule fia i poka la me ke ro e nga e ko fa sanga le fa aka e kilo e fai hi mira check me out nga e sau rola ile ai sau mai fa le ka fa kalofa wala nga ke ko ke sir fia la ko nga ka o secret ke rola o secret le fai so se upa sa moa la ko va ku se me ai lo fa ke kango tip la ngo o ka u skai di fa america io la nga kasile me ngo o inga mai america ira malanga e ka ua ke le ku ule me ka o le tip ke kango e faise ka ui foi le fa me alofa ile kanga ka malanga service nga fa ya oi io o so sa moa la sa ui lo fale mai upa po upa re arkinga la inga makamaki o ke vala au arkinga la inga aver tip 5 suka la New Zealand ia e fai le tip o ke aka we mo fia i pokalami ale o ka ua ko ya o
a faila ke sau e ke ilo le ya o fale a langa ke o ke HRPP ma e le ro fu fai pisingis nga ke ile wa ngofo kuri mai fu wen yu a pe ke kango kuri mai fo ia toko ma po pula vinaka ya pau o e wa misi e kari kongu mai ngai sa mo ya ole a kau fau ole au ave upa e mau ki ngongi e a maka ku nga nge o fa fa si ki e ale upa si si oh my god ya fa malole mer fa filo i motato ni proclame ne vanga ole fiafi e mo ila ukala e tipo a fa pela e ke ko sa wa o sa mo a le ke le ya ke sa e fo ngale fa pe mo o sa e ke sa mention mai o le sa mo war kala le lungo te ya ona o lo ai le e sa o ke makama kal program ai e fa mai la mo fo ile le mai sa wa be ni e fo conditions or ka ko tip amaro atu ni vanga la fiafi ya to umala ono le wa fa le July tolu e ele tatu so te inga I Melipone e maka ukia fainga Melipone e tūlanga fo I o le mata fale tele le I Melipone ia le fionga ia te o le anavo taua po le fionga sa e planta I vau Anthony ia masei au mai nisi o update walanga I le ngaka o le restala ma fuafuanga fa ta oto a le mata fale tele le ia le ingol fa tu le to sa mutasi ai o le sunga fo I po le fionga ia plata I vau o ia fo I o le suiva ia o le community sa mo antolava I le va ma le premier ia po le fainga malo fa stete tonu la Melipone so ka ua fo ila le va ve konosi ia pe amai atatu malologa o le fo tau no mai ia le tau fa soso numero tasi le o godfather ia lungo tatu proclame tatu atu malologa ele ui tatu malologa a foi mai fa fe lo I godfather ma tatu kolosia tu Melipone se I fa fe lo ai ia le fionga le ngavo tau le fionga ia te opolis fionga fo ia plata I vau Anthony se I au mai se update ya mai se fo ni so fuanga o fa tatu community I Melipone faisa u kofe au e keru ese o ka ngia ka ko update o le niaso tatu marolong. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit join us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. If you feel on a rental se fala wilo antula na fabitoa molema sido February mamati e lusful posene wa pa uma ula lo ile tongi pe antol waso pe silia to foil e te faonga ina I so se tavale ma bawailo avdo ile se ie afeta la Samoa ile fai unga le basina e ma fai ora pikile tavale mai le malava lele faleolo polo tanto ofisa autu ile fua pe momoli to foil fal tali malo o lo e fa mautuai ai nga fabitoa o lo ya tanto insurance e te fili mai ina de tupu se lave ai olo o yai le fa ma avenga ma tu olo yele tanto account in New Zealand pe la fosa fo ile moana e fa nga ile Pacific Easy pe fa nga fo ile credit card e fa tino ile tongi no lo sa mori si fa mtalanga vala ile Pacific Easy ile ovalu se lau o tasionono pe asiasi ile tanto Facebook o le Moana Rentals po le penga ta fa ilangi o le moanarentals.com Moana Rentals o lau paanga e taitoloina oe a o e malanga asiasi I Samoa. Taimura wati le uto luas furu minute o na jale o le itu la fa le tutu o fa au
Alau Blue TV mal program o le tautia e levanga o le afiafi e mai al tatou whaatalanoanga o na vatule ni so tatou whaalinga ma whaasirasilanga. Ia, whaafira i lau suga li a tau e lungo le tatou proklame. Ia, pe ora masania ia fio mai haere mai. Haere mai. Ia, e lungo le tatou a proklame. Lau suga. Ia, i lau ko whaarua malai, ia, kai o kako proklama. Whaafonga mai o Samoa i on kulang whaarupe, ia, whaakaro whaku le ngā whiwhia mara ngā whaakai o kako whira i Yesu. E lofo le kua, e marose fo mo ma lange maku. Ia, tāte tau whai whata lofa i le anga le lei o le tua. Ia, e le lei fo ia so mata ko fie. Ia, e whaftai o leu te vai atu. Ia, o lea e ato toa lo fia. Ne marose. Ia, mai se fo i o lo... E oke mai no ia epe waka marose a koro kingo e. Ia. O te tau vai atu fo i le shine mai o lips. Ia. Le fo i le o ke vai o le me e fa ngai lo sunga ngi lip shine po le me o le atu langa li oi. Ke loa le me le nga mule ai ngalo supo. Ale yo lo te fa to le shine. Oi oi ku le. Fe pese ni fo. Malo. Ya. Alo, se kai mi o koi fo i mai se ka vai de me ko ngule o kausiaki e se la wi e se la fa mo fo mai. Io, so vai e tu langa pese ni fo tu lo fa nga o ningi alo e fo le o i ba venga pe. E wa nga le pe ke le sa wa. Ya, la faina. E ko fo i mai langa o we o to mai fa fo mai. O yo le. Ma te fie fa so fa talo fa fe loi. O le o ma wori tatou so te inga ya ma le o lo tu i matangi olo. Ele ngata o le ainga o fa tu i le tu sa mo utasi ma le fa ma poina o le tatou grupu mai Melpone. Ia po o le mtafale Melpone. O le fionga fo ia plantei vau. Po o le fionga ia teo. O ia fo i o le taitai o le sa o tatou tangata Pasifika. I le va ma le whainga ma loa au se talia. Ai mai se Melpone. Ia, swafa maru malo Yesu Keriso fa talo fa tua i lau fionga le navo taua. Lau fionga teo, po lau fionga i le sao plante i vau. Fionga i rungo le proklame le vanga le fiafi. I le avatele ma le whaalalo, ia, fifi alava i le swafa maru malo Yesu Keriso e fa talo fa atu. I lau tō fa asiata ia fa pele fionga le Godfather, po lau sunga le ia taua. Malo le soifua, malo foi le langi ma, ia, fa pena foi fa talo fa atu i fai pule o tātou Blue TV. Ia le fionga ngā whakasi, ia ngai. Ia malo le soifua maua ma langi ma, ia fifi lava foi e whataro whatu pa ia ma malu o paanga, ma ainga ma wo o le tātou po kalame o tautai ai. Tālofa lava. Alo, tau te whai whatalofa i anga lei o le tātou mataisi le langi. Ia ua wai atu wa e soi na ua o whesiringia tūlanga ore ila o lau kasi re ka masangi moro ua ere aka tau papea o se lipistiki po inga yeise mea watupa ere isu watu le ia Godfather ia ai ele ia maka po kalama prote vau o lau whionga whore ka kufukau i mere niu mo i Samoa ia ngā kongoa i le amanaki le ngā kako ia e loa inga ia whaakai maro so e fua e ise mafua e ise mafua anga wa e vavi whamanantua i le nā mea e ise meo e tau mawhai e puni a o le walanga le lau tau masarasara por anu wa e vavi korosi e fua e ise meo e tau whewhi te ua mai e pola te i vau le inga waku mosi o kase in laurenga enga nei kiki whameorong kase ngā kufukau e inga ia ngā shout mai la ia ma lansu matupai ngā kura mano ngā lansu ka wharuongo bai waku ma laurenga enga ngā nei kiki mo rong kase nga e felang ka vale la feo ia nga o mea e kala di e me rungo por kala ia ele penga ngalo lau fo nga so mo lau shout fo ya ma wo mo e feo fo atu pai kwini ma ka ngo fie le peilo inga le aso nga peo le amanaki le ko ke le aka ia nga mo voi le peilo inga ma le fai puli o o siu ya tu ngasi ya o fainga ma to malanga mai fa ya fe lo ai ma peo ko e ve ma heroes ma ka ua i lunga ka ko pokalame tautai ya mo le ava mo fe lo ai sa mo ya o manga nga
ka ko ke whairoai, I loi maka whiwhia, maka aka ia. Malo, ngā mon mako. Isa waka ma Godfather. Oi. Ngā mon ma whenua inga foi maranga whionga ngi. Awe kongi ngoi maka o skaka si koma kungo pai fone tu ya. Ia wala whaku ia. Whafkai baku oi wai ni kaya o ka ngai ni kaya polo ke kaya ia kule pai whamai oile. Pasti me le pone. Le whainga malole sa ia te lefo I le ngā ruenga o lo whai le te mali. Uyo lea. Ono o le tātou taimi. Nau whionga pala te vau pala whionga teo. Sei au mai si na update wata oto I ai tā penanga a le fast supporters. Le ngata I lea. O te le musu e tau tino le solo le te maloa. Ua ese le level ua si ai o kou I Australia. Tūlanga o le lango ma le nau tangata. Se au mai se o totonga a o le afo I se langona o tangata. I le latou toi pulu nau e restala me toi whamau popo vaenga whai le fast. Ever since na tupu mai ngase le a malo. Pātai mo le pisiri. Saulele le sangwanga wa ese le mato vaenga. A mai se mato fisota inga whaasitete. I le whaingu mela wa alu wanga I lunga I tusai ma le stala o lato pia vea ma au lango o le fast vaenga whai o pakutua le tusa mo tasi. Ia mai le amatanga le lua o tasi ia inga ia ngai ngu mela ai le vaai tasi mato mai se taitai ma komiti. Is whaingu mela wa alu au sia ma li lima se lau ngai fiku se lau o lato o fia vea ma members o le fast. O le mea lea fia tautino atu. Wa vea le ngase o le malo tatou se tulo Samoa. Wa tili o na mumufatu o loto tangata fia support. Fia lango ina le tatou vaenga o le fast. O le vaenga lea o lo tuai le fionga taitai fono ia le sunga honorable lau lia le maliatoa. Malitoa lua se fulu lea. Ia peo le tūlanga na, it's hard to keep up. The fire is burning, wa pise se afi mua ngā solo I le tūlanga o le vidi mai o le sota inga mai. Ia o le alala ngā tāpena iai le mātou mawhitanga I nei po le mtawhale o mepongi. E whaatino ina se vaenga o le online. A wā o le mawhai o na mātou Paatino le tūlanga lea le malanga I tūpia o Victoria nei. Tang whaia ia le stala, ia sa mato baba ai. Ta tauna whaile online. Ia alua 24/7 na o le skala. Ia ele ngā whatia le mato kobiki. E le skala ka ngaka wa vidi mai tangata wa le ia whaatari I whono ia e whai tai masinga. O manao a tangata taimi nei, le stala taimi nei. Ia peo le tūlanga na wale whaatari taimi o whono e le stala a waviri mai mana o e le stala sa taimi vame. Ia ona mea ia wa tupu sa mo. Ia pora le tūlanga ia e tau ai o tātou lai whafo ti tūlo wale le mutu mare awhi o tātou tangata te taa. Ia lea wa fua mai. Ia mai sea tātou remittance e oba male balu se lau milionga o tupe mai whafo. Ia e sosrani tūlanga o ani whamoi Samoa. Ia po atala e lafo mai a tātou lai whafo. Ia pe pālota, pe le pālota. Ia ia le anganga o le fia tautua I tātou ainga no mai Kalesia. A mai se tātou atu no Samoa. Pe o le tūlanga nā tu sai marafisidi. O le mawhai on tā ofi tangata se I whaatari whono tanga I whai māsina. Awai e whai ei le sitana. E pe o tūlanga na. We're trying to keep up. O lea whaatari mwai nisi mo latu IT. Ia whamalulu atu foi. O lea lawa tau mawhai e ngā lue a mātou e māngawa mai mātou ngā luenga ia o na mātou whaatasi ai lea le ofisa. Ia e tau mawhai e whaatau nu uina o le sitana. Ia mawha atua ina foi mo le no fusila pia pai o tātou mai mo. Nei ula, whaftai. Malo whaftai. Le siau whafsiri na watura e se avado whafsiri e le sunga le etaua.
O le a sau whaafofonga I manatu wa hesua li e whaitou whaasoa ma manatu. E leo avea le tūlanga o lo tupu mai tutonu o le vanga whai sa mo le whainga malo. O le a sau tau whaafofonga I tangata mo la tau whingalo. Ai masela nisi o awhiwhio mai I tu malo le toi nā mare la ina le tutu wai I la tau iau whaate ese ma le vanga whai. O iai nisi mai tu malo ia, o le a fo iso la tau manatu ma so la tau langona le nei teimi. Paftai ta ua le fesidi. O la tau bea to se fulu ma le lima. Ia o la tau itu malo o awai o nisi o la tau itu malo I tato funutanga. E peo manatu e te leo na wha I loa mai ma wha dia I funutanga. Ua langonga le whanoa noai o na o le whaaloalo o le tato taitai. Ua vatu ia lato o lea na tu ai ma maua ia ni whamanuianga a maise o tō whinga tāua. Whanmele, whanmalo. Ia ua ngalo le alofa. Ia e le tau fia fo I lato, ia e iei tō tele nisi o tau I whale a inga I nisi o whaipule nei. A le tau fia le lato mai lango mea sa. E tu mau pea a inga, ia ma whealwhangi whare a inga. Ia ai o le whiwhiringa sa uloto lava tangata ia. E fia support le mea mongu. O lango atoa se lau pasengi. Ia la uli ma le toa lua se kulu ma le tato fast. Lea o tu iaia le tato taitai fono. Aro whaftai. Lau, a whionga protai wau, o le are ko ke leo membership ngā wai keiminga I ko whara pupukonga. Ea nga ia tu I le lima se lau, taimi nei wha se lau tolu fitu. Se lau tolu fitu. Ia o le lava nga ia tu taimi uma o na o lai whaile online this tala. Ia taitono o le mato fono tanga le la whaile Easter Monday. Ia o te iloa au sia le lima se lau. E taimi nei, ia o tō tele, ia le awai mato fono masani na whai ia so sa. Ia le ua whaile mato fono le aso ngafua le holiday, le aso marolo. Ia e awai o malato e avanua ia so sa, o na o le lotu na tūte whare karisia. Ole vaega ka ua le ngo whara koe ka umbaila online nanga o le kele o inquiry se nga sau pe whawhenga le skala online. Wange ngusila le o whaia. A ero mo ngai o kou le whaia. Le mafua e ke lo ofisili e sa ngai. Masalo o se mele le fo ilo no kanga e mai le whangangi tite o sa online whainga mako kua ilunga. A le gaka fo inga ku konga mako ku page. Nanga o ke li mamarama whai o kou le online. A le lau mawaku. Ia o se mele le fo inga e wawenga kele lau le skala. E le ngaka fo i a o kou. Ia o ie fo ngusila mba. Mangisi vaenga wa o le awala ko whaingo fienga e whainga le skala ngisi I kako fast. Ai maangi o gaua e saungia ngā mea pe whaingo mai lunga inga ia. Whainga kari aku ala ko sawa ia inquiry. Tai ta ua le online o lo iei le inisi o le komiti o lo iei le anga wa e mawhai ona sosani inisi o mata whale. Nei Australia po New Zealand po whea lama o le online o le mea o global. E le whapea whaile online e ngaka I minga ia me pongi. Na ia nisi na ia le sitala online mai se tete ia o Western Australia ma South Australia. Ia o le whamalosi a o le matu komiti ina ia tato ainga o fast I Adelaide ma Western Australia po Perth. Ia whai pēr la tau awale le sitala I nei. Ia ai maua le loto tele. Ia peo le mea ngā o tupu nisi se tete o mato. O lai whaatali lesi. Po ai le la matamu. Ia o lea o angi lunga le tato whasalanga se tulau. Ia o le aso se fulu tolu lea le aso sana te atu nei. Lea na whaatu le tato mata whale lea fo Perth, Western Australia. Lea o whamapoko ai le tofa ia tofa. Ia si tia e nari. Ia o le aso sa nei, o le la whaatu fo I le si mata whale fo I Adelaide po South Australia. O le whionga ia blotai voucher sintavi inga. Ia o le ta pena, ia nisi o mato
a komiti o le la tapena e malanga I Adelaide ia le asapalaile ma le asatona I nei ia lu e sosoani malango ina le tatu matawhale po lea ia pe o tūlanga na o e ngā lulu e mātou a inga. It's a global family, it's a big family. Ia e ngā lulu e whatasi mātou ia wale a tūlanga whapena. A iei fo inisi se tete I nei Australia ia Olo iai le support, pawan mea manao mia se tasi e loto tele, e si ilanga au, a whapea ia, o au lela o tamawhai whamaupopo, le se tete lea, e toi rua se tete lea o na atoa a Australia, o le whamoimoinga ngā o mātoro ngā loinge I Australia. Toi a Tasmania ma Northern Territory, ia iai ni si vaenga le tu mātu o Queensland, po Cairns, Townsville, ma tulanga whapena, ia, o le whamoimoinga ngā ia maupopo, ia le skala. Ia makapenga e malanga kuisa mo le kausanga fo, ia wale paro. Wa sa wo kongo al mele ko fasili o long term plans ko mafkanga wa o me fa pengeye e maupopo e pa ni me ma fo nga ki le pela lo mo wa ko o nga ka me finga ngaro ko grupe e malanga sa mo se me le kerenga chato se va le wa ke va ko ele o fit va le fiku ke le fiku o fiku ele lava mo member sanga wo ye a se me fu le e ma ngai ke le ai mai o sa mo a me se fu fa ka inga ni so group so ngai ngai ko fu ka ko mo va le chato o sa mo ya sa le sa nga le ya tawa tulanga le awa le wa ngai le tapenanga o a fai wa poloka ia mato le fa foi e palota se va ngala to wa ye la to pe pamatai ma fai onda le skala I lunga le tato online ia pe le skala mo le tato paloka awa na uaru lunga le tato online registration le na Samoa ma malele le fionga kai fongo Samoa ia o leva ia ko e pe e mawalalo ale kako ale skala I le online mo le paloka I Samoa ia pe o tūlanga na ia laita mawhai atu ia e vava ai ma I tūlanga le wa ia le tato palmengi so o le tapenanga o le Global Fast a le ainga I le lalolangi a fai e poloka li tūlanga le mawhainga mako paloka ia le la ka penga ia le Global Family si iwa ai si ainga mo lea it's going to be a historical reunion le Global Fast Family e malanga hapu I Samoa si imako aku I sosangi malango ngai sui whaolioli ia masui fai pule o ku mai foi kaipingi si imako o mangalulu I kukongo I kumalo makalango ia mato ainga ma sosangi I whaingo palota si vainga makaukia lela pe a fai pule arofa le kua I whakauinga ka kou ia ngā o le kāpenga ia o le tua na te whatunuuina. That's the move we're trying to strategic move. Ia ale mawhainga mako pāroka I whaka. Ia lena mako malanga kui Samoa ma kaukua ma sosangi le vainga whaupuwhai o fast. Malo whaaftai o manino le fuafuanga me se fo I wha malo whaaftai atu I lau fionga. Ai mai seo tamali'i ia o Samoa umawa au fia ia tatou me se a me le pone Victoria ma nisi o stete latalatane ia e tutu fatasi e vai atu fo ia sini la tou ia le sau singi o le sau Brisbane pe o le tou fale tolu le pe o le fale tolu tamatua tu lou le a Brisbane singi melponge ia ai whaaftai fo I lo loto male nganga ia whaahau umaloa ia Perth ia me se fo Adelaide ma le to tele Canberra whaaftai ia Canberra manisio ai o te fia fea langa o le ua mawala ua fionga I se update o le incident le na tupu ia autou I Australia I nai le tau pitonu se mainga se update a o le a se tūlanga o ta oto mai ai ia I le whawhitauli lea I le tama lea na fea atu ma tau vesi ai manisi fo o le mafutanga. Im whauna e sau noa lea se update so far now. Pāwhitai na ia ise whilo I ngā le mātou komiti ia ananafi ia o nei fōi o whaatasi mai nisi o na lea whio mai a le whionga ia whikoleai tūlanga o le whamau popoina o Selengi ma o Tusirulu ia sa mātou talanoa I se
il tūlanga na o iai ia whanonoa, na tūlanga na o iai o le pōlenga o na whaftaile tua e i eise a whianga o se mea se manua, se mea na tupu tere. Ia o le ta komiti, ia o lewa uma o na tāpena se statement, nisi o lātou sa wai, wa watu le tangi, wa watu foi statements o witnesses, o lātou o le mawhai pisingisi sa molimau, o le au security, ia i le mea na tutupu i le incident, mea na tupu i le wao si tasi o te bali ia ma nisi o mātou na tāpena i le mātou le stala. O se update le tebi nei e whamalulu atu i nisi o tātou a inga le fast, o lo o nofo i le north ma le west. E whamalulu atu, a vea lo leo e whai masu i le mātou komiti, e whamalulu atu o le atao fia le mātou le stala. Mo le teimi nei, o whautuanga o le leo ia ma nisi o tamali i ma na i to ina au singa. Ia e whamalolo le mātou le stala, lea sa mātou tali atu i mana onga o nisi o lo o nofo mamau i Taylor West ma le north. E whaingofia ngā lātou o atu i se tasi o maketi o tu ai le pisingisi o se tasi o sui mamaru o le mātou komiti o le tōwhai a whaofongu ia o lo i tu ai a langa food standing ia langa loli. Ia ai o te whamalulu atu se update nā whia whailo atu ina nei whio atu masu atu ia whai o Samoa ia maise le tātou vāinga whaukupai o lo ngofo Taylor West ma le north. Ia o leo wa iaile i unga le whono ia e tāo fia o tātou le stana awa so se mea i le whanau le tua e tamawhai a le whiri e tamawhai e umatia ona o le safety. Ia le taimi nei wa o iaile le statement le tangi o se tasi sui o le mātou committee ia manisi o statements o witnesses. Ia o le taimi nei ia o te tari tonu o nei po tai au ia e o atu ia le ofisa leo leo se i mai a foi la tou su enga ma tulanga te ona masani ai. Ia paulawa se updates ngai ma faina watu ona e facing a sensitive o le information ia o le ftau o ia ile se tulanga o statements ma moli mau ia le matu committee ai whaftai ele i eise mea watupu ele i eise si wala vea ia ai whaftai tele mo nisi o lo mai lato lo whaanga ma ia nganga tulanga i le mea na tupu ai. So that's just a little update ia tulo wale whawhonganga tatu atuno e whaitete lava o na watu se tala ai peo se update ka o lea wa maea o na o aia se statement se tangi o se tasi o sui i na wa iele pōlenga ia maise nai whanau sa moli maulea so ia o upu malafonga makuia i tūlanga e whamatau ia ma i upu na lafo ia i le whitau ia o nei o aturu o nei e malosi tele o tūlafono e matua whaasa le whamatau ma tūlanga whapena e pe ona iai e se tala nā i le awa mal whaloang. Whafjai plate vau, te lor vainga whai o te awhea, te wangna wa ise si vainga whiwhsirige sunga le e taua. Whafjai o lewa maani le o tonga wau te lor tau mawhai e whaawa wai fo in masina te tasi. Nei nisi o tātou so ta inga, mai se fo nei nisi o tātou supporters, mai nisi o stete. A o whafsiri muri ona i heile si pūlo tele le te pūlo wina. O oe o le taitai o le community Pasifika ato ai ma Samoa anga i le vā ma le whainga maloa me se foi o tātou i nai ma le pone mai se o tonga o mai o ieni fofua ka whata o toto mo le silofia e Samoa lau tele me se foi o nisi o loo filifili e sa ili manui antu i au satalia e ala le stete o me le pone tau na silofia Whaftai e le whasisilanga tāua lea fia whailo atu a maise o tātou community Samoa o nofoma a mau i nei i Victoria. O le masina o mati le aso sulu tolu lea na pasia se tasi o tulafono fou ia o le aso sulu iwa o mati
na whaofi to tonu a le palemenge ngei o Vitoria, i tūlanga lea o le sapelu se tulo, o le machete, o le aso mua o se tema, o le latu o mai le avanoa i le tolu masina, o ai lava o tato community, po tangata lau tele, the local community Victoria. E avatu le avanoa le Amnesty e te suatu i le ofita ma avatu a sapelu, so se toa inga sapelu wa, o le tulafono le afo o le wa fatino ina le tato palmene nei Vitoria. I lalo le Terrorism and Control of Weapons Amendment Bill 2024, le tulafono lea wa whamalosia e sana iaisa sapelu i lo maota, i lo lawa, i te tono lo tāwale, ia e matua whaasana e whiroa, whiwa i mase sapelu. So o tūlanga na ona sa iaise whaalawe ia matu ia na tupu wā o tupulanga ia wa vea le nei incident o le wā o tupulanga youths ia wa fia le tūlafono lea i te tono Vitoria. E ngata lea i le tūlafono lea i Vitoria. O iaise fono e whai ma le Premier ia Jacinta Allen, ia i le tolu le tula i nei Vitoria. Ia manisi o mātou taitai. Se i mātou avatu se tua lalo. Pe mawhai o na iaise exemption o se tula fono e pui aita ngata Samoa i le tula fono lea. Ona iaia o tātou nifo oti. Peini mea le ango nuu o Samoa, patino mo Samoa, me ia o sapelu. O le tatu nifo oti, e tele ono whaanga le au tupulanga mo o siva, ia mawhawhiwhianga. Ia olo o te wai o tatu mauta malawa i tūlanga o sapelu ngei. E pe ono whai atu, matawa whamalo sia tūlafono lea, e sana maua se sapelu. O le hale toinga fōlinga sapelu, e o lava i tatu nifoti. Ia o nifoti la, o se mea tāua le tatu angano. I tūlanga o le tatu sasaanga whasamoa, o le taupou po le mānaia. Ia e te wai o tatu maota, mawhale, whamanatu ia tatu le tāua, o tūmaanga o le atunu. So o le tolu le awhiawhi nei, ia e whai lo whono, ia ma le Premier Victoria, a le awhianga ia Jacinta Allen, ia manisi o taita, i pē mawhai o na whaofi se clause, e whaatanga ina, ia o le community Samoa, ia whaatu maupea o lato nifoti ia ia i te wai tatu whale, ma whaanga ina, ia wāngi tūmaanga wha Samoa, ia o se whasisilanga na, ia e rei loa po le ase tali mai o le Premier. Ia o se talosanga na, ia peo awa noa nei wa iei le tōwhinga tāua lea o le preskenge o le pono awa o le Pasifika. Ia a lewa whakoko lesi tōwhinga fō o le sui peleskenge mo Australia awa. So the Vice President for Australia, the community o Pasifika. Ia ngā wa le Samoa o iai i preskenge umaskeke. Ia o tō tele au whiki makonga ma mauli. Ia ngā wa le o le sui o Samoa ngei Victoria. Ia ai whawhai usai mawangoa ia e mawhai o ngā iaise leo o Samoa malpasifia kongo kako malo i le skeke ia whawhia le federal. Whawhai le avano. Malo whawhai te le lava au te loa o te le nei foi le tomai o le foi fa maumaunga ia o sila mi o le mano le turu le fiafi o le foto fa fo mai Samoa te le matati ale o ausia le ano le tatu tu mas ka ko pakpaki a ka ora sui pele si kenge atoa o ausitalia atoa tulanga o le Pasifika o fia i Samoa e le se kama i makaki ai le se tama i tulanga
Ia o tau fo ie tau te malanga i Australia e maise ale state o Melbourne awale ngalo a mo mia le tūlanga sosoani tūlanga o le fia mana malama i le sikeke tūlanga whapena ia e mawhai o na Mosef so te inga i lau fionga e whaasa o mai lau tala pe te ua maua luma sa utala lau fionga pola te iwao mo nisio i la tau e le ngata malanga mai Samoa ai malanga tu fo i nei mo Melbourne ia e tau maua isi assistance fo i lele a warfa whaingo fio na nofo i Melbourne Taftai talia mat fia o ai lava e sau se taimi o na watu o no mela faso tai mai a mai se le to tele o alo mafana o lo malanga mai i ngaluenga fa vai taimi te le langa le sosoani le mato council o le wa o i le federal me fai ona sosoani i o i metau mafa o la e wani le la o i mato tau malulu palang keke o ani mea mana ongolo o mana mia. Ia o tō matu whanau, o tō matu a inga a tō maranga mai nei Melpongi. Ia po whea lava le se tete. Pete pālota ia whaas po HRPP, po le ale pātifo. Ia o tātō la inga Samoa, o te refisiri pete langolango whaas pawal mea o oiru Samoa, o au Samoa. Ia o le hase mana unga. Ia le la tamawhai atu. Lo iai le support o ai lava e malanga mai me tau sairi manguia ngai Melpongi e me tau fale o ngaluenga i to tele le ainga Samoa nei e mapai ona sosoani atu. Okay. Ia mori fa malo fa te tele i la ufionga le ana votaua la ufionga teo ia po la ufionga pola te vau ia malita tu lipoti le ngata o manino ai tau mo fainga ale ainga fa to le to sa mo utasi le mata fale me le pone a ua no foilo ai mano fo mala le atu lautele isi o faiva maisi o to finga ia awa le fisosoninga pe a fai filifili e mapusanga tu me le pone po Australia mai se foi la tunga ngo fa temi ia te lo la tatu fa ma va bri temi fe so te pea ia ile ngale leo le tua ile na fo itulangi mo to faiva lo fia au tapu au ina ile ngale leo tatu mte sili langi fa time lo tatu no tatu fa to fa mo ri temi so fo me nuia Aftai lava asiata fa mon monitor tasi ale fa manatu atu le tatu maftanga nei Melbourne o le tatu fonotele o le afai le asumalolo le asolua tasi o apelila o le Easter Monday o le tasi le taiau le tatu no fuanga masani o le maota tele po le hole whakasa Dandenong i le 5 Green Street i Dufton o le taiau na o le atato whiriwhiri o sui o taitai o i tumalo ia wale tatu ta penanga ia wafa moi moi Samoa ia e whamau popofoi o tatu tusilulu ia maseleni i le aso o la tolo whafunga mai pa i o Samoa po koko i South Australia po Adelaide ia o le aso sa nei le aso lua se fulu po le Easter Sunday le afiafi o le wha le afiafi le whataunuina le tato le stala i South Australia i Adelaide i le Payham Community Centre o le tolu fitu wha Payham Road Payham ia o le tu la wha le afiafi ia o lo ia le wha moe wha tasi mai i ala o le tato Zoom meeting ia le fionga le taitai fono mai Samoa e live mai le sotainga mai Samoa i le afa le 5 awane inisi la to lo avea ma fast supporters i South Australia Adelaide ia a fio ia su mai ia kako ke whakasi i lefa moi wa to faina ia monisi wha matalanga i South Australia ia whasotai ia polotai vau Jacinta i le o wha o 5 tasi tolu ia iwa tolu lua tatu fasisilenga tāua le nā, so si taimi o na o tōtu ai lea nisi o li poti o se tete o le ainga o le whasi nei Australia. Ai le nei tū la, ia avatu le anganga o le whawhtai, pa manuia tele le atua, i le tātou Blue Wave, ma le tātou tautaiai, ia o paanga o malava, ia tō whā soifua. Whā soifua ina mo le vanga o le fiafi. Ia o mai ali tātou vano oka se manei o le whamane nonga. Ma nei tele le whamani nonga e le fionga le na votau pla fionga pla te vau. Mo mia kako. Ia le whaawawa yo so tainga whapene. E basi rado ko whafonga mai Samoa. Oe le ke movie Melpongi. Ia po le alawa le tūranga po Australia foi. La i konge kia ka māloa nga isi skeki. Ngā luenga, whale,
o le whaamasangi. lava assistance mea ai io Me sanga lo. mai se ngalo nga na i tatou walo foi mafana nga lo fa vai taimi disi outou ia te lona outou si la fia sei uma mau mai le numera ona vatu la vale lunga i e vale kelo ngai me la afso swangi ko ka ko pokola mo te ia mo tatou kangole share pokola tatou marolonga a foi mai tatou alu initial cases ai me sei ungo isi le ko korpo ia yungi okay ole pisi la pisi ile le fai morianga makaroka kanga ole pisi fa mai ka i varus furu ka i vas furu mo tatou marolonga fa wo proclame le vanga fia Wajile ua se fulu ma 2 minuto te daily to live fa ile tautua fa wa le Blue TV ma programa to te yae tatou va vai to ile si tatou sponsor ole tatou programa mai America Utah le tatou fa le na le Polynesian Market le uto sila mai ai le tatou to atusi bal address le na uto ina tulunga dolu se fulu ma le 5 South fa se fulu ma le Valu West Valley City, Utah, le Polynesian Market. But tato numero le nai te vala awai. Valu o tasi, iwa tolu lima, tasi fa tolu, fesili mo le sunga ia si ua moa tole a foa tali timu. Na Utah, awane e misia. So o se tu ai ngā oloa mauai fo ia oloa umalava le tato tauta ia e style. O i tonu lava e fai foi le printing al tatou fale o lole a fa pe malanga i America a wale tau ave fua ni tele o mautonginga pawa fa so ta ile mete fai fa so ta ile telefoni le na le valu o tasi iwa tolu lima tasi fa tolu fe sili mo sunga ia si o amo po le fionga ia tole foa tali timu Ngal ka wai ka mi ka o kuai wa ka singa ponga ma fai me ko ngula o ko nginga ai print fai la to provide me power me o lo vili fai le deal tele au kirkiti tele au fai pese au fa fia ia so se tafa Samoa ma America Samoa Hawaii ma so se state o America o le print e makaukia foi designer ka malo fo siwa ia fo siwa fo ile tau te sila mai tele na fai atu ma tatou pulo o tau te iae fai uma mai lava o nisio tatou fo siwa e fai foi o e maua fo i tatou ofo le maluru jumpers e ma fai foi na e anu lava o ia e fesili ai design le ofo le tau te iae te fia mana o iai maua uma lava e ma fai foi ia ona faia ele sunga ia si ua moma le tatou Polynesian Market. Yeah, I say apa ya ko le te vai ke vai le apa le cara por fia foi Samoa so le kamera pa pepe sa ba o ya e maua le o ke va ku maua ma le fiku le le fitu o le vai ko va ngi le ngi le ba ku maua ia fiku o le pest lava ya ma o lo le ngi chama se ke Samoa so yo fiku o le ko kai mangi ia mo sa fa ia vai la le te maua i e ka te foi le so sto ina lo ia e ia foi le flainga tu langa foi ia me se foi ni so tatu me ke pua va fiku le ia Christis ma Samoa ia mo o lo mai Samoa o lo mai Tonga Fiti le Pasifika te maua uma ia me se foi o lo la foi tu tonu apalo ia so se tu ainga e pa o le talofa Maleano no ai e te maua foi pusa pisupo mo falelavi o le Pasifika wa uma au ale vaenga o lo walu o kalelei ia mori foi fa malo mal fa tele ia ile sunga le pule mal fa tua ia me tato unanga o le sawa ka co sponsors mai America le usawai e matautia o le fo ua fa tara no ina le tato sponsors mal Island Grind le tatou whalainga a le tō whātia i le ngata o Colorado ia o ifo i Utah so tatou whalainga le a e kofo la i le moa le tau o le pupu chicken e ke kofo e kai mi te malanga tuai o sabeu Ole e falai ai le sosi lenga. O falainga. Falainga ma le sosi lenga. A e kofo. Le masani le na fai mera live ma le fionga ya vui. Le na matu tonu uai. Ai ma le meo le pork belly na e falai le fai le paper pakiu fa makaukia.
le vai la wa ma ore fiso te inga ma le tō whatetia ia sua fale pikopo ma le a onanga e lua la tō fale inga o le ua maua mai fo i e lisi sponsors mo le tātou mori fa malo fa fitai na i tātou company ma le tua mai fo a whaio e whaafonga mai au i sau company Australia, America, Hawaii, even America Samoa e kolopo le tātou por kalame iyo ar kako por kalame le tau te iae tu lo e tasi ai afe le ie foi leli le ale wingo la fa metalanga e tasi ai ai au fanga uma yar mai moanga ko kele kuila Samoa so ele se se ma fa metalanga it's worth e na o ele tele ma hima ko sponsors for le packages a mata o e pule lava o ia pe e o ai tu inga naming right ke mfainga e o ninga por kalame ngi foi le o le tau ia e mal Polynesian market fa pena ia e foi la packages fa pena e alua kuala ia so uma alu wingo fa metalanga ia e fu ai o fa pisingisi o kaimingei o lau ki vire le wai sa lau kala wa uma taimi fo ie tuli ai le pole le o ka sponsor inga ia ka pokala mana ia fa tai vai la tatou ia e nga lakua meli mai male sunga ya eli fa au fo nu upanapa or ka uso kongwa le fo ilanga fa inga i Australia au te pole le ale tulanga e mafai ona tatou ngā lulu e fatasi iyo e isi kampangi sponsor fo ile a mai fa ka inga wo fa so le mele ma e tau mo ele te fa fo mai e mana o fa lo pisingisi e ila isi e inga isi kampangi a faia nga o le selaukala le work for sponsor ngal pa wa fo nga me fa inga fa iru ngor pokala mele fa yanga ko fa lo kelea a faia nga le afekala ngal pa fo nga me e afekala nga o le ngoa mention ni lunga ile ka ua fua ile e fasala la e alua ia ile meranga e o fo iskivi a or kako kampangi e fai ar ko fa mar fa ukanga ama ua le sa fa yaku ia mangisi fo ia ma fai nga ko va mai ole me nga ese fa nga kako fasala la io e ile kai me ke kokongia mai nga o le dimasela fa kai ai la kurfa ala wilo ai la kur wa fer fa ala wilo no winga so spesisi lava por la kiki porque de ya pa que timba la wala fainga ya el tulanga le na ai el tatu nga lu fatasi ya matulanga fo iyo ai fa after fo inisio ila tou ya o lo o mafai ona mai lo tou au ole atatou fa nga solo ole vaenga mua no manatu se ta fea ole tulanga le ile inga ingisio mentions po fa msinonga tolo longa le sa tau nu le so de nafi a onisi wo to po la tato amata mo mai ile mentions ale to fine ya lise kasi le case ala tu ese mai le vaenga le ile case le mele na fia mo ai ai peia o ile no mai anga itusi matulanga fa pena kusi case le o le alanga makua i kulio so a leo mau mai ilungar ko mesinga fai fa makalanga ma o siaki evidence for mai le ai masemea ale uto tolo ia uni ona o le itapena ele ma ku le chaungia le lava me ora kalianga le ngi la ku le ai ngi la ku fa momonga ora fisile la le ato o le ale me ale nga kere va fua ma fai morianga o kangaka fa sasar feo ia kangaka fai conditions o kangaka ka sengi kangaka ai le ai mangi mea o maua o le ko inga tactic e fai longo malanga vaenga ole abuse of power por sa wa se pule wa ba ku lo ke fa vaenga ma ka le foi mai ka ma foi le mbano le ku ole kusi lenga ave lenga fa ngai le o kusi nga ave ile lo yesili ai copier min ska malongo ele ai ma se me ka we fonga nga yo ile o si banga wanga yo le lo yesili fa pe mai le ya o se ile mele ma se fa ku nga lo ya o le o alo ya le fa mele le la fai
o mai whaala mai me se me pepelo i nga whai. Le la mo longe ka pepelo. E le wo le moku. Le wo ngi fam singo le moku. Ale wo ko e kolo te ofo o le me foi le ofo i lo loto. A o le talia fo i e kolo, a vede kolo ngana kolo. Kolo ya yungi la se folo yungi. A pelila me yungi. O a fau nga ia la fai ngai va. Ala me le tongi e lo i fafu. Kulo. Ai o ke fai aku. Le makanga luenga o ko kele la ko resources en makanga luenga. O lo ia o fai lau kusi o kanga kai whainga whai li poki o mele. Ai wako ele saungi. Ai ko kase a rise lenga la ko saungi. Le ango ai ma le ango ai o kusi lai ai fo i tu loa i le mori mauma o lai ia te ia fo i wha maungianga o a uma. Wa o le me fo i le fefe kanga kai ave i leo. So le avaku ango fo kape. E avaku ango fo delete erase. Wa lava le me ngare nga o fai inga le sikamiki o Samoa Observer. Wa lava le nga ai fai loa mai ai. Le matua pi o le kele o meu fai. A wa le haru ro mafofo. Wa fie engi me le ka penga e vaku ai koe ko wa ngoa fo ia i fa masingonga. Sa le kau ko sa kau o soro yo le case. That's it. Sa kau soro yo langa le wa lava kai mi e ka penga ko ai. Ai wa ko fa le kongo so le me. Ai ele fa fa foi le leo. O fai mo pela masange fa masingo. E fai nga ele leo ko ele sangio. O ko ele lava e mo mau o ko ele lava me o. A ngai lava la kinganga fai so leo. Ale lava kali lava fa msingonga ko inga me fa le fa pengi. A fai so. Me la le fa fe vai nga lise lava sa ngira ke la ku lise lisa ngalo ia. La ku lise represent ai nga ia. Fa fe la ngam fai dise onga sa ngia ko kasi le langa case. Ai aku ro ia ai aku leo o le mo kwa makanga wenga ko ma resources and ma lo fa ka penga nga aku le lava ko le moku. E ofo lo loto. E nganga ofo lo loko. Onga o lea ua mua mai le komesinga fai le kala. Mangofo fai. Mele maua le kala oso. Tulo fa fonga le tulu. Mele maua le kala oso le li le komesinga kulo. Le la ua oso so ngei mai pupungi fia me. Ma wala menga leng sau fai. Wa sau ngei la pupungi ma pupungi fa mai wa umanga o ikau mea singa le ingi mea. La me wale ave meanga. O fea la fa amau nyanga o ngā mea. Wa uma fo inga ko wo. So nga ka fai so fua ka nga ka le fio anga vavau. Ka pungi ai fua mara maka anga ia. So nga ka fai fua ngā mau mea. O fea la ngā mau ngasu. O fo ere ma se mea ngai kou kei loa ele ma fai nga kou kaunta inga. O lea iai fa amau nyanga. O mea ie kalangua kua ere mori mau. Kusor mafu anga nga lea la inga kou o le fila lava leva ngoa kou ke fa po lea se mea la fa ku foi kuore mea o mea kala so mo pelo o pelo e so mo nga o fa mo pelo onga e ka kauna pa i leo ngei ma komisinga ngei ma miska ma parimia onga pui mo ka nga renga le ngai ka le so se kai mila la kinganga mafu ngei ma ka nga renga I pepelo me kupu mai. A lau lava. A foi langa o te loa o le fa moe ai fia mei. O le tari tonunga mau tutu lava le na. E matua le mingoi ya se mei. Le anga lewa o loa ala fo i le briefinga mai nga ma fa so stasio leo sinia le ofatu. Mo leva na tau tu Samoa. Lewa ngei. E o loa I cases mau lunga ya a fia ai sui o le pale menge ma sui o le malo. Tangata yo fai pule mingiska e le au ye se malo sir kom singa e le au ye se malo sir ko le mingiska o fam singa o yo leo e sau kasi a mai le pale mia le tala ma le fautuanga le ala nga le matua tu au ma pe papa I tu lo e le tai ke ai tu langa ia vat e ui le makira kila mai le lalolangi ma le akungu o le matua pi o pa o me le fat o fea ua fai ai fo I le vevela le nga fai mai ngai fa mai o mai a mai le la utala lu tu fai atu le tau fa fefe le na fai mai nei ora o fea ua fai ai nga mea nga o nga fa ale o le tau tala e o le tau mafau e mar manatu en tau te o mai tu tala loa le fai nga o kou fa makalanga o sa moa fa ko afanga nga uanga ngafi ala lo nga le tati fai atu e fa fefe na tau apalai mai nga extraditions
O le ala le si taimi le la atu uai le na vaenga mana tulanga. Ai mawhai nga loka whaakaka aku ngi ka ngā kāngu o ngi usila. Nga kou whai ar mea ngai a John Campbell. Ai se anga ka ai le whai longo. Ai se anga of sirira. Ai se anga le mawhai nga whai iken kai o lenga. Iken kai o lenga o lenga komsinga. Ai se au iken kai o kama international o leva nga leo New York. Ai se anga le kango i koso whaakaka aku ia Campbell. John Campbell nga ua makua whaamaki kila malalau e Campbell me ona ai kupe. Ai sea. Ai se anko leo mai e Soul TV1, TV3. A me ngale whai ngā mea. Wa foi langa le mala malama ko me singa sa o ai e mala malama maka mai. Lai mala malama ele ai se fe au ko ko whainga malo ka koso ko fuanga ngaka o le whai fa sala launga e ai foi evidence o le peisa i lunga fa sala launga. Ia ngale uko e vai le mata ngā o le to inga me uko e kolo whapea. Ale maka ngā so le kua maka ngā ki le me o le kolo o whamai e. Ale apako le leva. Le la savari fia o iu lai le ngā whai le me. Se kai whapenga. O iu mino a perila maki. Maki. Februari. 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 Whaingo Februari. Februari maki a perila me. Sorry. Februari. Lua masinga e le whainga whai le. Le whainga ngā whaise sau nginga ni maka upure. Ai le ataua. E to alua tangata iau lea leina o whai atula o fia aka kele maka upulea. Mua sau komisinga. Pei o angar kaka saru foloa kulou. Sau suipi ma kilingi mai luma. Ma whai mai i le kua ia fia me le sau. Lona lua. Ona sau leo fia me whai mai foilanga ia press conference. Sau foi whai mai. A whai la o whai mai leo e ama. Ala le ngi mea. O le fisili la ilo mafufa. E le o mai e fia me malanga komisinga o ole le kungu. That's my question. Fa makala ele ole ya kungu un mere o mai ngi fai. E whainga ka lako o ole. E whainga lako o le la kungu. Ai le whainga lako o le nga inga le whamsingonga. Whamsingonga. Wa menga waringa le ngale whainga whain mele. Wa o kunge mele. Ole makua le kalafea ngai o lako kali le mka upule. Wa me pero rao e whamsingonga. Sorry. Matau tia. Au tato iai le matau upulea. Whaaftai le tua o tau lau o le wha moe le mele na manau nau wai. Se ia whaao o tusi nei. Se ia whaao o i ao o le senetoa a Hawaii. Le sunga ia Mike Gabbard. O le tua ngane. O le tina po le profesa ia sina vaiana. Lea na tangata valeina. Wha a moa. E le maula le pui pui. Manisi e a fia i tau pulenga. Whaafkaila. Maua leile avanoa. Leu tausi sira mai isa moa. O le kua foi le o tausi Ia o le tama lea o le tamaitai o lea vaaia le defense angi usila. O Yesaria Amerika. Tausi Gabbard. O si ona tama lea. O le senkoa lea. O le senkoa lea o le skeke a ko Hawaii. Whaaftai lea ua. O ai le tumutumunga. Ia. E o ye langa ile fa ngo fieli la waru e ki ka wasai o ia mawar ka malo ka ki ia ka ko sa mo ke la kwa e ku isa o ile office o ia ele ai makwa vet le lei o e ma fai le lei le sa ile ilinga pe mo ile mele ki fiar wa ilanga o kanga kai o ka kai malu e puipuia fa taila langa le lei ia le o ye le wa ave u ma ye tulanga fa tai telefone. Ia, le fionga ia vui, o le koar ka malo. Sila mai sa mo. Seki. Whaasale le anga lima, ko inga whaipule ia o ko whaipure konga le, ko ke manga mia. E ka whaile forfolanga, masa vali forfolanga. Ele ka bua fo se mea. Iyo, ele kau lako e kau whaasufi o konkupe. Tu lou le pa ia o sa tuala mai ku ke kele. A mai se ore pule fo ia seli mali e koa, ia ngai se fo le matua ia malai ulu masan muri anga vai atu le suo o sua ya me se fo o le tau mapu vai lai ai me ngoi ar ka maloa o vui ele o se fai pule kulo o vui ele o se kanga kai e fe alo fai kulo nga ang fa pe nga ngale mau o se kofinga nga yai fai nga malo mar paki ngimo
le ai ma se me fa penga nga kau nga muri ka I mai ya le fionga ya vui le fo o nga luka ma so ua ngi mea e le wa ya le fionga ya vui ngi nga so kanga ya pai mala fai ai kasia le mafu anga uma le malanga fo I menga uma fuka ko inga le fionga ya vui o le su e o le amioko le anga wa kele upu wa kele kala wa sakia kamali anga ma kele fo ikala ikangaka kalu le ma fai fia me malanga ka pengeka o nga fai ang isu enga kongo me ia e ui wa le fa ku inga ngisi kom singa malanga makanga ruenga o se bel le kele fa fkai wa kusi ya honorable Mike ya por sen kofo wa ao ya Mike ye wo fo ya tausi ia o whakari e whaasoso me se kaimi. Inga e so sangi mani maka upu lea. A wale whaia sa moa ma whaia leo, pe a wakung leo le whafoi whaia maka upu lea. Wa kau ngā yoi mai le ai. E sila o e le ataua I le fisota inga le no maua walanga o le ma mission lea ina complete. O la ua talia, la ua mana o mia uma lava wha maunga ma o le a allocate I le private team. E la tau te su ina le mele. O information si ngai ua surface mai. O le ua makua ke I le ainga. Ua makua ke I lava le ainga. O le isi la wha maunga. O lae atangia mai o lawa I Samoa le isi vaenga o le ainga lava sina vaiana. E malanga atu I fafo. Ma fesiling ia. Po o ai kongu le kangaka o le ainga leanga fai mai leo. Na vatua le whaatanganga e whaaliu wefuefu le tino le latou tina. Lo nga fori mai pepe e fuka pero nga me. Lai sa mo le ainga kongu e su e po o ai le kulou le fasi ainga le fai mai na whaatanga ina na vakua le whaakanganga wa kousisila na. A le la ua ave matusi. Kusi umai nga obtain le tatou ofisa fasala lau. Ave uma ia esiri la esea kumakako ave kongwa inga esi la fia a fai fa le yango ia leo le la afka ngo fie kama se fa mo kilipi o video le ngafai yo le kilip amisa kom singo leo ave la wa ave uma ia se ia vi folalo na to mai le tau se le kau fa la malang kau fa fefe ngo poko fa kom se ia rifo fa senga I makaka su ia le la matali ai ai po ai kongu le nga vaku whakanganga. O fea se ku ai ngā maliu wha moa fasi kulou fasi o ki ka ngaka o ngaonga. Kulou lava. O fea se fasi o ka ngaka o ngaonga ai vaku kulou ngau e. E teo. Masusung. Ia. Ole. Fea ngai ngā mea. Ko kere dispute nga se email fa confirmation wala nga or kala le komisinga fa penga la kurkanga ko ainga o fai fa le mea susungu ko o mabe flef alela pela on the country ele o fa kasi mo si le fie lai ya se ka ko se sila wala nga o be fa penge Ina na va tu fa pena wala nga ole wo mai tala ole sa mo longo winga ole mafu anga le u fa le ko ngoi le case le o ko e wole la vai me a ver case o tu lo ta ole to fine ya disi a ko ola u makua fungia I le su e ko ngunga po o ai ka nga ka le nga authorizing ia wa tala na le o mai ai o ke faia ko fo I le ai masengusi pepa a ole au kuoli ie mili uka ya la auli ile la fora le fala mala erngamia o fele au fora fala ie kau fe kuli le sesi o kusia mai se kala o ngimea ya na wa vatulunga ya na u felo ile fionga ia vui tu lo le sunga le to ina malolo yo sia e vile ya mai se fo yole ya na u felo ai ya male sentoa Mike Capet ia I Hawaii ia matua awai ia wa ke roari ako wa ru ese ako I foi masesi mafa sa yo kau wa ko limo se se fai nga o fa mama venga mali bele ko ke wa le fika ko ku a le o la ka fa penge I ao o la ko fa penge ele ka e a inga ai ai mal maro se fai o nga sa ili le me ko ele fai nga maro lo me winga na la tala aftai ya atonwe
e saua le tua yo na taimi ia te talo fo I a o tato ia le mata upule ia o to uma I fa fonga mai Samoa tasi le o te maitai ia to Samoa la fo I o a te tonu fo ila le ia la to filo inga lava le na sia sia fo kasi la le fo le inga fo so le o sio ke I o ngar fo le inga le hawa ia le ia le filo ia le va itanga te o filo I marka malo ia ia tasila le tato sponsor le wa mai o le tato fale o loa le se uma ko ngi fo ia ia la ngolana fa mai fa so tai mai vu yo lo fie mo se so tai inga tu sai fo yo fa la ulo ia ma lo fa kai power me o ko vi fa la kale vu se ko fo so wala po vai vai manga va ko ele nga kala po ka fo po ya ka mo kenyo ala wa runga o ia fo la nga la wa runga o ia me nga ro ke America so de ele saus io ele saus ale ke mai fa finge so ko so le a pe o le ka o ke fa vesir ma fo for ko nga o la le yar malanga ko inga ye le se me o fa le ton ai se taimio na batulo na inisio tatu fa silanga fo o le au tato ye la vai na inisio talo toto mo ila tole tu fsidi mai ku I fa kasi fa mole o le o to to po tu unga ya le o to po because o le tau ele va anga go va yo ko so le pe va ka valer Tesla fo ile le so o feeling o le ile va anga go va yo ko o si so le pe o fa usanga pe o fa pe o alao e maka ukia e ko e mau misa nga mai lo se ka va anga alao e mata utia la va ai so le se pe se fa ulu mali e fo ile ka ba vo ga pe po se ka piri ba ai la lo ile la ia mana au ke fa ko fa usanga o le ata mai ia ai loa fo I lungo va o le taimo tu unga o akarva maka ukia ia Italia tua inisio o tole tu ofisili mai o matua tele lava le tu saidi ili tatu tunga va se utina ia afoa malo tu totasi ia ke pole o nga wa kolor ku nga va ko calm down la ia low blood sugar mai disi lea la va alea e maka ukia ai se ipu e mai la maluma la va so le te fai tu mai ya papea o mar va asio matonu isa tu paitena ya so ye ta o va le sami se va fai la fai ngoluma dangon me ka o va lele o sami o va anga ili kai langa mo va lele ye man kwele ha se me le le ya fo le ka o va lele la sisila ya lele va lele o sami ke lo longa sa ka nga ko fa nga ta to wa la o le ngole io on mo va lele o sami ja ai kopi mai va sak pakia ai kusole kopi mai lana o to sila o to ia pe o vai faingo ka vale fo e Tesla hier ka malo electric o vai faingo o fausanga na vai tato e maka ukia designing ora tal to no mai oe tau sanga fo fa pe umangi va ai po o e po ama ele kuku kulowa le te o te fatu ni fausanga au va e o no I meio va tolo ta mauli ele kai ya e o ko sila la ka mira le wa avisi le ka male le fa su ai sila la le se erbe sami wa ave sami le io vai e ngale lua ape foi alo ave le halu pe o so solo nga ka me adi pe o le io kamo ia ngai wa kire korengi e kasi ala bara tua o I mafu o I tonua tu I fola si vakura ukala le wa tele tangata e faia le upule le faia lungo pasi maka vale apa foi le ile tala le te vala au foi le alu o umiro ngaru ka vale le kala le kenen ka kofaya malo le faudi o I kongu wa ma wa le upule e vai le manaia o I tonua le nga yai mo me ape foi fao so e foi faolo e wa ki re mara me me ki fa mkala ko ya o I foi o tangata le na te ulina le va o ia nga o I o le falanga mai le fa nga meditai le e ma fu foi le upula malo faul malo le fauli
Leanga o ia. Ele fa auli la pas. E le o alonga o le wa mai aso ngana faiso. E ave I fa nga fa ava ngana lau tele I ave ngo ka vale. Ai e mafua mai tunga. La kamale. Ya le na tonua. Ya wa vai o mosinga o Le mea. no fa fefe ngo fiango lo ke feso o. O mosinga o mea nga aya o e mongongo le aro va ale yengi. Ya ala wa nga mo mo me na te sa o to na sa ja o nga lupe foi va ese. Te maua o mai le tele o le whaata wai no nei ngana ua kako whai e yasu whaiso. Au ki lo le whaka e maka me whatua e lo le o le me e maua mai I tūlanga o le tūnga whautasi. E le upuna ma lo le whauli. Ia, mai isi ma lo le alo. A fa pera le pula mai. Ia maro ka po I ringso ka po I langa. A whai la hira ka apa o lai ai mana tua o lungo o le waa. E le nga o le awalo umai ai. O lai hira ka pekengi. Ioi. E ia maritanga te taina le apa. Ioi. O la la e ka pua I vahenga nga. Ia au ia ia le mawanga o le upule o le malo le whaau te ma umai I. Ia. Malo. La tele ni mea watufua. Tato e foi mai tato o to tonga. O le la ua mai le uto to po atu e ia uni le aso se fulu le tau mai tau tuai. Ia. Mo si tua fine ia lise. Ta me me ke iso sunga ya mau. Ia. O le case lea. Tasi le nei case ilo utari tonunga ua matua ma fa mai mau kaimi o le famsingo. Te loro va. Ia. E ho fo ilo uloto. Ile fa ulu lungor Samoa Airways. Fatu tielu. Ilo na talia inga o se faukuanga po ai lava nga vakuar ngai faukuanga. Fata sina mai fua malona tangata. Lelei. Ile ave fuo ia ku inga mangila matu vaenga fa penei. E na ia tau fa o ia le manatu tau fiofia le uso ia mau mai ilana fo ia unanga ma tulanga ona faso. Le intention o le po kalama mau e le kakau le famsingonga o nga afia mau. O nga ilo se mea fori fa pea o mea rawangi e mau faiso o mai o le fo ia nga ia sa nga mau I masa salonga me lo kupu ke ofo ala uia ile mfainga nga kalia ya ko ala kalia nga o baku de kangi le ko korpo fo ia le foi fa psingonga ya ka ora fa ile ngi meia sala fa ia ngisi ko inga pokalama ngai blockers ngai kailo ole winga ya cha wele no fa ngale upor fa mai mau kaimi o le kele o kaimi o lai mo mi e famasingo e focus ai case angoa me kau case silia le angoa I ka kaungo le e faigi fua I ka mai ki o ka fia fala au mela nga e ka mo me evidence o le mangingo e se vanga naltanga tai longo no ma fai pe kulo ma le leilo na mafaufau ona le mangingo la ia I le aru e maka pea ma fa longo pea it's available le fa makalanga mau nga fai o kasi o au wala ngo masalomia le nga ile se o lai o lai transport ai le me it's a possibility ma o prove me nga isi aku o le o tau tala tu lai fa fonga mai America Samoa e ye le fale maliu America Samoa nga fai nga su ma wai me ia o le ale ta ua tu ala sirfia ma America Samoa e o afo ia longo lai nga sirfia inga me lea Ola la mea la inga kau ki tinai fua ia mea. Si ki le fo la le Samoa Airways. Wala ko me si di poki ka mo I losing clients mangi mo le kau le oka ka le valele ngo meia. Okay, lo e ke le aku ka nga kai fia o le valele ma kokongi pasesi. Pe a fa yaku ia mau. Fa mole au followers ma ila ko fia ia proklame ma ko proklame. O fa ngale o nga I believe you me. E kau ngu la ko mele kau fa mau e kele le lusi Samoa Airways o le a kele le lusi o ko kanga ki e ko mele o ko wo fa sa kau ngo e kau ngo mau e fa sa la o mau la ko o nga daga ia ma nga ia mau ka upule o ngi se ma sa la ba ko ngi fa la au I va le ba yo ngu yelu o menga sa kau la ko fa nga ko mai o mau malanga a foi lo tu fa yatu instead ole e yeli tangata le ke pisa kwale ya tawa le nga yeli tangata la e ku mai kua
e iai le kangaka lea e kako whaongalu pula le masarumia. Walanga e o le upu lea. O le ae o kangaka kau whai ei molianga. A o le manino ia o le whaametalanga la na whai. O le ngā maua le pusa oki ngā au mai e le ise oki. O le fesiri. O alangi mea kau kiso ngā masa. O hangi mea possible e se mwhainga ko masa salo ia mea. Mua. E mwhainga ko masa salo ngā ongo a mai engi whakau. Whakaikainga. Mea ai. A o la ofesiri. E yengi sa moa. E isi iwa ngā ongi sa moa. O wa whaasoro a koa e le. Yengi ma fau sa sao. Ngā mai lea ngā whaakumu. Mai lea o ngi pusa maliu. Ngi kuisi mangi mea o ngi mea whapenga. O e tau mo mele wingo la ta. So ele ma fai la nga ma fau se si ma yengi me ai nga me. O fa ku manga ko mau ese le nga. E nga mo le kampangia nga mo Samoa. Le foi ko ke pisa la vale vale o fogo le skyline e pola ya. Nga. Ia wa pisa. Kai rana. Wa pisa. Ari fo so kanga e fo so kanga nga kanga mo. Ale sa uma o vai tunga wa mai lunga so tanga I makai so kanga lea malea so o me uma nei langa e ile mo afita linga sa mo e fapea e asale faiva ai le asale masalo o le me fo I ka o le fa soa e entai toar kanga kailonga I longa opinion e mafainga o fa yakur kala fapea se o ke kau masalo salo e whaonga e li a kau whara uwhasainga. O loo ngā ngā māsaro salonga. Ai le whaapea o whaiaku. O le makua ai aisa o li a kau kulo. E whaapea ngā whaila. A whaifori ngā lo li a kaua. Se uke kau māsaro saloa kamaru asiaka kau mento. Ma ai. He's entitled to that. Ai le whaapea o whaamaongia ai ma whaapea mai. So le lale haru e whaio, le haru whale vale e ngofo le whale mento. Ma ai. E yeile e senga o mea ngā. O le winga la ia le amai le whaasala lau ngā mau. O ngā o lea kau keiloa uma fwoi. E ye le pusa oki ngā au mai. E le aise ka ngā ka oki kuloa le respect ma le whaaloalo ye ua maali liu. O le ala le winga o ngā mea. So e mawhainga ka kou whaasoa. O ha mea mawhainga ngā mai ngai mea. Ka kou kilo loi mea kukupu isi a kungu. This is one of the number one way. E mō vaile. Ia cocaine aisa. O maruanga e movie me whapea. O mea le masalomia. O mea fo inga e kering wha o ngā le au aisa. Pei fo waku sa wa ele aka whaisinga le por se furu kausan kalua. Ma o inka kara tingor ka kauki e whau i aisa I ko. Yes! Swallow. Ja, I kongo wo wharikipi. Ku e aisa I kongo ako kongo pusoki e whea vea ieme. O le mea fo le a siaka ma le whaafonga Samoa leo ke kaunsen na ia uia mo pole uia. O kasinge o ka opusili o nga ku ngai Samoa aisa. O angi me o lo maka mwhai e whai. Inga ia whai. O sosonginga nga e waku e ngaka e mga ngā runga leo. A mga ngā runga o waa. Le ngaka I waa lele. A waa whio ai. Mai la koro mai a waa whai la. E kaunga ko ngā runga whakasi inga ia pui le o ako le eisa Kongo Samoa. Karo e o le ka kala mea e le masaro mea sisi. A le ka ko mafofonga. O ngā reka ke vai mei e whaanga isi kungu. O ngā wakulola I ele o mafofonga ngei. Ia la kou ngei. A lo la wako mafofonga e wheo sofu ave kakare el kōr. O se mea se kele. Whawhenga fsoswangi ia Samoa. I le ngaka ia mākou a ngisi Samoa. Wako ngi mafofonga. E la waku inga. E fsoswangi ko ngā runga ka whiwhele. Aisa le mo ako kong Samoa le whenkape. Silisila le ataua. Afrika lea. Le mawai. O wharau saina ia. Maruana. Ngā mai kongol pusa oki lea. Pai sisila la. O mea ngei le maua. Le whai le taimi le nei. O le ala le se o le whaasoa ia. E ongo masalomia. E le ai ma o kere ingo wano koe whaalongolongo pia. E le ai ma se tala whaapea mai. Ua matua whaamao nia aisa ngā mai ko kongo le pusa oki lea. Ai o wala la iki fo ia lewo testai. Pe siaki me ngei. Mo iei o ke le iloa. A ke kari kongo lo ke mo ki ngoa I nisi oki. E le ka ka la ele custom ma ka ele. Wa sisila o iei. Se pusa oki. E siaki le oki ma siaki. Ma o ka fo oki po o ko I me ko.
se sili le vatu nei o le me pitu sili na leanga la e mala le le ia ilongo o kanga kale le fai kusa wa kili ai nga ka uma wala loinga longa ko mai ma bala lasi ma le ingi o nga point ona o le fe tala i ma le fa ukanga fe tu na e la fa fe nga fa mai o nga ko inga fa makalanga ma kau kuri au pu ai le tu lo le uso fa sala lau ole mea ole ma fai possible. Yeah, possibility, very ole possible. Ole makua possible ole ave yo fala au fasainga. Au fainga ruenga ile tulo le fa fonga mai to tele oena o lo fainga ruenga foi manga ru ile corrections. Yeah. I ma iden fa pui le. Le ata ile te mi masani on o sketo yo te fainga ruenga le visit. Le vainga le o ko inga o ke friend o kai ko lua le wodi ia ko kongu le kaloka. E Tailo fa lua na matu I came across. Taito lua o gang members here atu to tonu ma atu o kenge fo. Ia tu lole la usir fia wa makwa ka mai le fainga nga ku ngo fala u fasainga le isa. Male mar cocaine po le lava ma fala au fo ie. Se wale longa nge me ka suru solo ai ku lo fa fonga la tu o isi swallow. Ia va kwele e le au o kanga kale alu ia ai e sere fale ave ia se ia lu se ka ko me fai mai fa fo meia ku lo fa fo ngala tu wa ma fu no fa so tu meia o au wala na o te tu tonu tu lo mana vo tangata po la walo tangata ta folo ai cover mo palungi mo pepa palungi fo ile wala ngai le ia na umale to e mala le ia e mala mai tu langa nei. So ele se me ala akau mo fai ai o makua waste of time mai le ave fu le ko inga case fa pe ya te uia matua mai mau le kai misaka nga avi fa nga e fo su e ka mai ki a o nga ye ya le na fai u langa a le o va vai atu ya o le o to tu o ye pula o nga le va no o le va o nga o le nga mo kara fa pe e po kala mala o nga fai o lai o mai ka maki ia li ave ia e pela se protest fo le ia e mo ia ka kile ka dinga ko nga mo foi ka maki a pese o ke ka maki fa lo akula o lo la ko le fifia o nga o ku ese la ko me pokalamba ia fa ia o ia me la fa penga le ku po ia e sa oila e ka kau o nga e se patrol lo e ka mi le ia o nga ia so ako e nga kur ka mi milo nga ku sa pe le se me mo vai ka me ki a nga le pa se kur ka va le every hour e fa ki la ko nga me fa pengi vai le na no va tua le se e fai la tala le nga le fo le me le atu le e molia mai fa na wa onga kupu fo i mako vai kai mi ke roa kupu o nga fai fo su anga mamisa e makua yo ku le leo su e mai meia ya mako le si fo taimi na matua ve vesi le anga pesenga St Joseph te mana tua ka wain ka faula tu lo wala ve le si ka mai kiki a St Jo tongia tua le fangu ai wala lana pu e ngai ki vir ka longa wala faino le a taimi for 15 e ila le tamai le tangata i tua al mato au mata pesenga nga kongia ku le fangu maua kongo le ulo ska miki ki sento awara ke feli het kia ya e por ala nga het kia nga makua nga kidil frema na watu leo ya mato lo le fa fo me fo ni wa mato uma sai avaku uma mako ngoa tangata ia na matua afia fusu anga avaku ave mako ko kongo le poku le matua office pesenga ai au vatu leo le akale nga pu le kivi le video play o matoluma nga fai mua so nga matou pe isi mo waku pe isi e ka kingo ya o kama foi langa wa ku ke foi ku ri a ka wa pula mai ha oi e ka ke la vai pula ka fa tel no te to tasi matou ke vai fa karanga nga ula ko fa mai ele se me ke ko e pepelo i fua paule me vai kala kama se paule me o lo wingoa le sila uka umai la wori ia wo umang fa karango tactica kama o le sile le nga ia au ka for kama le nga kongia le va ya ale fai mai ele oiro
o le fai le angeru ngu me kas ya wa o vek wa mai ai le ipkia le aka le mo mai ro waka ye eka ua mai ngai o ai le le ngofu kongi o le fai mai le aka makua yo upongi sa te le mamlam ia la ngo ka le o vek lo sunga manu le malo o le ke ia ai o ke le mai lo po ai fo inga ai sa o yai o wo so fo ia uia langa o ke lo fai la wa o nga mo ke le mo mea wo kupu a ole kanga kare ko fe me mo ko le lo ki lo mare ka fa pu lo ta lo vi fo lo ki lo mare ta pe to va lu ma to ia le ko ko ana ke mi le yo mak ma tua e pula ko apo yo ka mo wa lo ke ma fa ke ko ngeses tole ai halu le fusu anga wa fa solo e nga wa ma mo ku wai le mi milo mo yo kema e maua e nga pa wa le me o le limor ka nga le lima la le la velo le fanga o le fan ai le o do nga ko yo nga ile o le ele do po yo nga de lima le ale winga la fa ila utala na e tupu le o arrest le foi la ke vai ku meia fa tai ai se me te fa tai le pula onga a vai monga e ui le tatu va ia tu pe le fe ka wi fa unga o fa la wona te tu o vanoa e te tu le sia vanoa i fa nau e le foi se a ko ai o le vai nga ta u ala sa ku i langa sa ngonga ai o la wa a o leo e fa a wa pe la nga duenga me so nga leo so a rua so nga leo ka ko so ma ave ka loka por me yai ele yai la se fa la vela vela onga le vanga tu sa pe ina le ta auto mai vanga le eto mai ya o tu langa na ya mau la la ko o afera la ko no ir ke so sunga ma no fa me ko lo ke mo le po la a ko ba ko mo ro nga fa lai ba mau ya ko mo o mafuanga na wa tauno o leo ma o tauno ma tai tuina la ko ku le ka miki marwanga ko ngore au eles ka miki ki lenga news fo il masinga nen kengi ma wala tu le fa la fa saina wa ka ko va ai le ka lo fae si o ka ko wa ku umar me o ye ta lo fai nei matua ia o tuala nei o me nei o le o isi ka miki le wa va ku le le o nga fua au ka ko vai me bo nge fai o le me pito i leanga ai o tamaitai ke ngeki sao so wa kau va mai ke ngeki me le wa kau le kau va mai kama wa tau va mai fa no teine po o ai tu lo ele le mai la na u lo lai me fa pene ia i ai kapu o le si va nga le ua aria mai sa mo o le pe o november na o tolo ye fa mo yo no ko lo ye ya mau no ko lo ka o ka e so le mama o so le o ka e o november le o ko lo e ka lo fa le uso ya mo fo o hele lo tutele ya matulanga fo o lo o ya ile fa mo o si tama fo ile le sa fa sa ulanga video fo ile ai tu ai sa fa tai fo sanga o fili vai ya fili vai ya o le wa va ia tu i se to fama se fidenga lo le fionga ia tu ya pai o se tasi o ila to le sa fa tutu ia i le fa sea le tama ia fidiva ai ia o le o fa pe mai o fa te o tafito o le upulea wa kafi moku pe wa kafi ko male tu malo e le ko e mafainga ko e fo i le ku malo e fa va o puia le kusi mai il article sa okay se sa mo o aula le fisili lo ma fo e mafai se kangaka mai ku lo le fionga ya ku ya a ku ya va ye e mafainga ya fa se kapusa o fisili sa mo ne ni so swafa walang o sa fa to le tu malo ai au fiai fausanga ia fausanga le manu o niu sotia le manu o vaie o saangapu fausanga loko fanga ia manu te niu ia ora ka fikola nga wa mai afo io na lu le fonga alu le fonga fausanga
anga i vai e ona o le satia o le fionga ya tu ya alu le ifonga a fausanga ia le fionga ya lau matia ma le fono fa vai ona o satia foi ia tulanga o le tama le auto sisi la bai le tale ia o le foi e foringa mai o le tapena le ifonga po wa faia pele faia e alu ngai o isi umu ia i murivai moto tofinga ona na fea foi se tasio swafa pe ya o leota le sa ia o le la wa mai le finangalo o tu ia pai pai e kafi mo ku mari ku malo e la vea mai lai de kala fo mai a ko e va ai se singu po se pikongu e sami marva ngo fesili la se kasi swafa la ule ka ua ku i ko kongu ai o fausanga wa tu lo o swafa o tamaya filiva ai o fausanga ngo fesili la mo fsoka e ia se sa o le ko ai nga sa ngwa o sa ngwa ia ku ia pia kangi meri o ku pori ku malu ai sa ule tati e pule ai lo na fina ngalo ai le isa na fi au ele o mai fua ia ele o mai fua langa kulo ia fausanga ioi e ngaka ia o lai ai ko le afoa malau makia mangu ma kulo ia le sanga lala mangu o sanga lala mai suafa o lai ai suafa ko kingo ngai e pule ai fausanga ma fai ngo fai ungo fausanga ai le ia mai fua ngai ia fausanga mkulo ngasa okay msalo la mai kau kalunga fai a live filiva ai ese fio kanga kai yonga mafofonga fo ia mesere kulanga fo lo eri kumalo paula per mela nga wa fiengi so swafa o fasalanga lenga fai o vai o nga filiva ai swafa fo ia ipipi inga vai le la pe ole fa sale ku so le fa sale swafa le ipipi ai le o afie fo ia i kule e i fausanga i le filiva ai ia le folo ia ka ko sui vole ia lam kiama ia o kam fanga ko fo le i ko malo inga ia mo se sui onga ele o kalia inga la ko kulanga fo le o le alo makiama ngule il ko iva o ko iva le pe le fi va ngale ma fo mai me ia alo va kulo avele le sui fo esa faka ia le fionga fa tupai John nenga mo ale foi saungi ia fausanga le soila ko sui mo ia ke le lola ka ki pe walenga sa fa sala fausanga ia filiva ai le lima fe kala ma kongi da songa ai le ofate am fausanga ele fakea ele ofate ia tulo ia le tamaya ia filiva ai ele ole na maua mai nei ia ele ifaiat pokala mesa u ko ngeki ya kwai ai maua mai le fa le tala le ai wa umana fai le le sala ai le ofate ina lava ia ma fausanga ola fo ia fausanga ko inga ke mi ngai o le saufa ke ala le mai nei ma sau noanga ai foi atu ia tu ho le ngai la fo fai ka ku ia so le e ma e wi ko inga fai nga me ko ngale o le la tu fai atu sa mo mala fa fonga me se foi le ku malo o sa fata o sa ola le ko ai nga HRPP le kau ka mo e ngai ku ia fa mai la ko ke pui pui ya ka kau ka ngaka ale sa ul fa makalanga wa makwale ya se ya ka kau le ka ma e sa o ile se ko ko ia ele se ato ele fa ya tu fo por kala me a me se lau pasenge tu lo fa sa la longa masau ngoanga ale fionga por tama ya filiva ai ai e pule a filiva ai ai langa fa ko fala inga molonga finga ngalo moile o le fo i for fuingi le la palapa la o kali le sala ia o la fo tu lo pa i o le fioanga o fai fonga onga o re kausinga o mamalu inga ia mau popori ku malo o mangunga nga o swafa o re tulanga ia ele ka kau wai onga sau sesi ma faisa nga fa asili au pule ma faisa nga forfolanga fa pe mai e o ai sesi pikongu o ro ku malo e sanga yo la ofisili la enga okupu ku malo a ke mara mala mo fuya ulenga nu ere o ku ya se kula uswafa ai le o ya le tupu e to se safata ato ole a fai or ko inga miole fai se sui e kula i mai asa faka
o ke le lola ya sa whakapela koe kaliainga se ka sau pure sa wā whapenge. Wā whapesa ngei ia kuia a mai ia whiriwa ai kongo ia i pipi kongo ngo ma whaise karangoanga ma whaalei ma whaamangalo. O ke longa se lo whangia se kai whapenga. Al kula i mai lalo se kai e whaise pulenga whapenge kusa leo. Ngā pulenga le masange kele ia le ta pipi. Kula epa, skaili lea. Ngā skaili ia. E leo ne pulenga ai fia puli. Ia sa whakarai ia me se fo ia whange ia baie. Ora koe ngā kai lea ko ke manga oi. Ora se lava le ese warning, le ese au inga mas mea penga, ai pingia le whasaloki. So le sau, ai ila le sika ngā whailanga whaalelenga so ke le fia whaalongo i kalanga ngā whai e le siswafa. Io ngā ke maua, wha mai a si koi kuloa whai si koi inga, a maua le samilongo winga ole. Ora kau te whai ako i ngā kala wha sau sili. A maua le vaolongo winga ole a mango le vao. O whai whabang. A maua le sami o kuloa i ora sami. Se vai ka kou, ai aki au. O kala kau wha makau e ka kau ngā mōria. O kalange o ngā. Tulou langa ele mangkofo, ele kau i le leanga ele o ala yor kula fongo. Ai a whai ke whai a kala ia, o le wha makau le mena ngā. Lei ma se ngā makala le ri le ngā haru, le ngā kau aia loisi, pese koi inga ngā la koe a. Ai aru ku mai ka vale wha mai la wale mele whanga ke maka iai ma. Ma koe ngā whasalanga ke ngā kau whasiokanga ka e o iei. O koe ngā mawhanga koe ngā whasalanga whapenge. Ai wapei o lai tulou le soifuanga ma le a. E toi whaia ma wha e mo lo ma fau tulou li atau. Tulou foi pa ia o sa o wha ma sa pista. Me se whare wha o sa maunga. Ma tulou foi whanga o di. Ia fio i o sa o wha. E koe whaia ma wha kepa u le mele ngā whai i ngā. Le na tupu i nā se tasi o suafa tulou le suafa so alo. Ma le mele ua i u ia ie ngā whaia. Kulou le ataua leanga o Samoa e wha vai i le akua. Aua lava nge i whaia se wha sau sili o se makai. O la ua le ku alalo. A le ua kako wa ai ngisi o mei wakura i mai kulou le pa ia o le fio anga ma le kumalo. O mahali liu isi. Ma liu se kasi kulou o ke le wha pe o te wha. O mea de kau ke wha so ai. La ua kaloka ngisi. Wasakia ngisi. Moku siara mafukanga mangisi even wa mahali liu ngisi. Mafua isea. Leanga ile ole finga ngalo leo Yesu ole kua. E sui le maka o mea wa umang fai kaimi o kula fogo mose. Ore kaimi ngei fa mai a po aku le siku e yai la se kai kai mfainga le liu. E yai se o yai ngi kai le kaimi ngei e po aku le siku ai le liu. Whankai o maa au maka. E ale po aku ai saure kadi e whakau maka kaur kadi. O se ko whalea se kupu e kausi e se kumano. A whaila e ke claim mai tulou. Tese se ola ukala leo ke whai aku walanga. Langa o suafa fo i e ka kulou le wha suafa i ngai. Lau sunga o le lei a kaua a lawalafa. E ngai ko keirua. Kupu kausi o mangongo. A siaka o le wha akumukumunga o sakpa i ke o le makua o le ala kaua. O le kumano. E wha iai kumua e ongo iai puli. Whare kele i ko finga mani e kua kauru papa. O le ala le winga o le wha makalanga. A whai o lo mangaku o oi o le kupu e kausi wha kupu oe le kumalo. O le ala lau ko whae maru e le kumalo. O le kua inga ko whalea. Kuri eser ka ngaka maronga wha singo manga o nga uasasi. O nga o ngianga wha makalanga uwhai. Ai aku lai mele kumalo si le kuleanga. A whai la le sa vata e kaulanga ko whai keke. Kulou. E te tau ono tau wha tete. I ku ai ngā pūlenga ka whewhe ai pale mere kofi. Pe a whai e ngā ngā pale mai a rongo inge kiri o ai e wha sa e pe o kou pūlenga wha aming. O pūlenga ngā le mga oile koe ngā kaka. Ngā o ngā e se sea so loe leo fue. I oe. O ngā ua a fia le longa suafa i wha sa longa whiriba ai. Le whara la kau ki kilo. A kurai menga se whai pule. O le ua suafa whai mele. Le ua suafa whai mele. E leo se kai ilanga e kau o kura i mai kongo se ngu, pos kai whai kura i mai kongo le kumalo.
mga mia se kai fai o fa file mu se ma vai la mele o fai lo so po fo si vai de o so po e ngei ma fai kala ya ele nga ke fa ku ni file mu o le vesi le nga ngai fa ku tau te le mo mia tu lo le safa ta fia le lua tau te le mo mia ni si sila lai ko fa la ala makiamang vai la ko fa wa ala makiamang o fa usanga ya ai ngao o ya la makiamang ngao o sunga si epikopo ulo wa afia pa wa fo ile ya tia uia ya tu lo fo ya e fai ka kelele me o le sakia ku ile nga e kakau fo inga na seu si sila pa wa leo si vai nga ya kia ile fa pe ke fa yaku le nga o proclamation ngi fa yaku sa o lo fo e ilo utal tu nga ile te una sa tia fua tofinga ma tulanga fa e kalesia ala ngol me kupul ma monga kupul ka koriko e kupule tato halu pe tanga talanga o ka kon kanga kale ako kwa pe fa mai fo ia e mai de kofi fa pa kele pe mai de kofi fa e pikopo pe mai de kofi fa pero feka fa aposkolo ia o e ngapa u fo kavika ngapa u fo isormonga iyo e la vi fora ka ko ingei o nga kanga ka de kingo mai nga fewa i mai yesu pa u pe keru pa u yuka po waka ia mare makua pa ua le ka wo ka sa baba la ka male ia le winga ele ia se akokoa ai atia a fa pe tau te alu alu la vatato alu pe le issue ia e ongo sa kia ku ai matofinga fa de kalesia pa wale o si vaenga i toe tata longo mo ila to e ono ia i tulanga ele a fa inga fa ve kai ile kama malona to holona loto e sa we failo walanga a fai o yengi lape o fongo fa vai ele miria fa ula ko no ai ko foi mai la utala le wing o ta ese senga o ko fa la makia mang mar ko fa pai a kuya vai la ese kirele se senga ki nga le kukui ma i fa fonga fo la makia mang la ko wia pa war melenga yai fai de sala la o me masangengu fai le sala ala ko kongo le fianga ese me kafi e fu e si de kongo le ka fai la mkia mangulo ka fai atu ya le fa sala nga fai tu ya fa sala nga ka ko fo ka ka mo ke ka ko fo ki la mkia mangu ya e su lo fa sala ko pa ura le maf o me ka ko fa a fa le ka mo ko fa sa o ngala ele fa pe o se le finga ngalo o filibai ai ongo wa mentioning ia ingoa ma kamari anga fo ia ai la ko lo e pule ngago ya ole tulanga lale na ale o sa wai o makua fa sa ko sa bo pe ya fo ile o makua kafi a ko a momoku ss ko ingo ya ai ole e ila fasila ina no faita o tu ile mai ga observe pu ke akai ole fa pe mai ole sa no anga tu lo le fionga ya pai ile ala fa per kangia mai ele article observe we don't want this cheeky kind of makai ai vai nge i kanga kai ko ru ai oi ka ke ro e makua ku malawa ya la ngore ka mangi ngor fai mai fi vai e la ki bola ko e la ki ra wori fa toi fo ma ele chiki ya sa go ya fekala inga mo sa go ngam fingalo vai ele chiki no pa wa mar se o ko i mo swa fo i ma kare si me pa penga a sa go ngala ko i mo ngo mga o ko nga mga ku sa o ye le mga mi le mga mi ya ko nga mga fu sa nge wa o nga fu me o lawo a fa yo se it's a common knowledge o se me o sila fia o mo e mga mi ska ka sa we e fa leo ya le la usa ngor ko ina a re wo ka ko fo i ka mo fa ku sa ka mo fa ya o po se vai e mo mo ko ma ngi fo i fa makalanga le ngi ya chiki runga se de mali e va fo ya ale a ta wo o tu la ma tu sing ya para ka la ko pu ka pe ma chiki le pe oh le si tato update ya e pe o vaenga le sa no ia ile fionga de che fono fa tu le tu sa mo tasi male pangatia male ma wala lo wo ia i fainga o le demokrasi tato wotunu
ma le tūlanga o lea ua tau mawhai ei nei tangata e mōli le whonga whitalai i le wha masinonga Mo ka kia. ma tau tia e tūla i ai le whionga le whonga whitalai runga wha masinonga onga o se kau pule pulenga a se kai o se kua ngai ma se olo o sao whai le kofi pā le mia o se aku nguu e tai wha asori tūla whono i lana vaenga laiti to laiti se whainga malo a o le ngei wo e mori ku le whonga whikalai wha masinonga kau kia O le ka o marie wa ke minga o mai fongo par menge mua ra fongo mulia le fai sa koro po e fongo fo le mo kingo se aso ko e fai ai koro pe koro vas karwai na sa wai na sa wai fa le fa pe o fi ngalo le fongo fikala la karo se fongo ia le ka kali le fongo a le wa o saule falinga foi le sabalele fo ka fa fongo ya me ka ko kiro sequence o events o le me foi le o ke ka o ba fo ye o le wo fe ka ya foi mal fongo le fe swinga fo ole ale cha pipi wo fai ko wa le fongo foi le inga ia o fi ka inga kule e pa fongo e fa o me ia ala lo le lava le angol me le fa le foi la le o fongo la le anga ia le fongange ya me fa lo eli mongi e mga fa fongo le inga ya kuli fongo fkala e sa wela lo au sa we fongo fkala ma kile sa fongo fkala ma fa lo ai le alu le ka sanga le fongo lo esi inga i kope me ia a fa foi la o le fonga ngele sa nga la uli fa pe o le nga fa nga e lo esi li pa fa mo la fa lo in ka pule o fele ko lo yesi por me o le nga lu fa kasi fie me ma kuila epa fa nga le kuila epa fie me fa nga lo yesi e kope le fongo le mele wala fa ko ba so le fa ele le mele ba so le fa ele fa psunga o le me pito silia le atawa a fa fonga mai le legal team ma le fionga le fonga fitalai this is a good information se la vatu te lona waina ale ai to fa mana tuatu o le mea ua kupu ua matua ma kuila epa i le kala oso limongi ma koe ka ulanga kau pulepulenga malanga kupua leanga lea sa whaalilo lilo i le ave esenga o le fonga whikalai lea le winga o lau tala siata leanga fo i ora kupua ma le pero kuila epa leanga ave kukongo langa kangi lea le ave o le vote a le fonga whikalai i le pasinga o le pili ai o le pili fa ko a pasi muli ange a o lea nga o ai le ikoe kau au fia le urua i fongo kau sanga le ngei nga o a nga aluar ko inga malanga plan e kili le fonga whikalai the only thing le action ai nga koe hold off ia fia me nga koe ka au fia ma le manga kufo ile lo wala nga ai wai roi fia me e le kulia la ko kai mua o inga koe ka fiofia a o le plan lava kuila e paia from the beginning is to get rid of the fonga whikalai longo winga sa mo mar fa fonga mai ma le legal team mar fonga whikalai koe fa mga kuaku e pepelo le mele nga ave muri le fa mai o lau paloka le o mafu ai that's a big fat lie o le excuse menga it's an excuse na fa menga o mo fa la ko fonga foi ale nga sa lori mongi ka usa o ile ala inga le fa yaku e aka fu ku ila e pa ilanga kali inga ofisini ngir mele nga li mongi fai ai foi la mele nga fa ku sa e aka ko inga a ko kwa ingo fa ku sa lo mo meu papa fa nga ofi se fa le aka kolu mo ko vai le me o fa ku sa e ku la e pa le or ko foi pule Orko fai pulele o se leo se kanga kaya loa ia o le whanga ofe mar puesi. Ma fau lo loko i kua o ia upu whakausua. O nga o lai pia ka aka walanga i whenga kaanga sau o ke ngia. Leanga o leile vai waa o le fili waa o whainga paki. O le pumongi ngā leo o kango i koe kakala. Aku le suma o le atau. O le mea ngā leo kupu. Kusa ua matua maa ko inga i le kala oso ngā waku fo i o e po ngisu e ngā kupe po le mea ngā o i malo au ai la ku fai fuare mea
O le isi kangaka le ua makua i kaka maika i aiku i le epa. O kangaka le nga puea le mea lea. Ia o manga sila fia so se mea fai pue. O nga foi la, vai foi lai awala o le atua. E saua e la veai le kangaka la e wha maungi. O koe wha kepa lea. Nga malele loku i la epa ai le i wha maa pere fongo muri muli a le pā le menge i le pāia inga nga ki angei. E fo i mai loa wha sa kaulo la auli ma le au vaenga ia i le trisen. Mi ngoi mai loa le akua le paroka. O e mo mai le atua. Mi ngoi mai loa ma le akua. Leanga o lela a afia i marakangaka. O lai iei le favor o le akua o ai. La auli. Mi ngoi mai a le akua turn around le paroka. It was a miracle elections. O la ko le ngā le election nga. It was a miracle. 2021, it was a miracle election. Ai sea, ua mingoi mai lea kua. Lea ua koe o mai le mea lea. Ai sila sila. Ma ngā oe whaasa kaulo le whongo whikalai. Ai koe mingoi mai lea kua. Expose. Expose through who? Ele mawhainga, ele kari konguinga ele akungu. Ma le kari konguinga e whamasingo. Pe anga whaapea e expose mai e se kangaka ele o se whaipule le HRPP. Ai a maia koe whaamaka ngā inga, koe ka ue li mongi. O le ale winga o ngei mea, sa mua marau whaafonga, a o whaafonga mai foi, la kou ke whaia whai unga o le amio kongu, ul whongar whaamasingo ngā, o le akua ngā lue le mea lea. Ngā stir up e lea tua, inga ia koe ka ue le li i lea. Leanga o le wahalu ia e kuila epa, lea la ala koe o ole le whaamasingo ngā. O lea la ala koe avaku foi pepelo ia maranga whaaporokiki. E pepelo ai le whaamasingonga o le pā loka le whonga whekalai le mafuanga o mea uma. Le ai. A leanga ka ua e limongi. O le ulua i whongo kang whailua inga mua fia me ma le lako koi inga. A o le i whaia le whongo i le amakanga. Leanga a le plan lea. Kili umar keisi. Armele wa iai. Karofa. Ua le pāre pomu. Ia, ava tuai vaenga ia. Mo le whaafonga le aku. Whaila maka. Ua whai lava si o whangongo ia ki oe. Lei ki ioa e oso karo le whongo ko pāki. O lo mga ai whaonga le whongo ngai koe pā loka inga i oe. Ai aven ka upu mai lea. E pase se la me vale le fai. La mo fai so ngai mea o lo fai como fiki va pe. E la hiki vanga lea. Ia. Ele leu te fai tu ai ele i kai. Le i kai o le lo loco. Le lo loco le me ka por kiki. Ala le mele le o ke fai kuai. Fase fulu tu sanga o safa i mengei. Fai o me vale. E le ai se mea ma fai o nga pasi e au ngoa ma le o ia ke au mo umana ma lama i mengei. Le la foi lea i le tu sanga e te siva i valima na fai ai se fai nga whawai ale HRPP e tau fiofi ai la me whaka. Aongi kupu. A o leo o mai le awali ia. Ua solo musa i le awali ia nga ka mi miloa e fo i la kou whainga wha por kiki ma vai nga wha upu whai. Le la wasa wai ma le urupo o le ua kele ai ma le leanga o mea. La ngonga ai leo lo wha ngonga. O vai ko olam kwa hika la wa le urupo le au. Si fo e kulepa. Ua leva o nga e traininga ma e whanga whaoa le urupo le. E whai kala oso. O ia lava ke masanga nga sa ngofa mai. O e ku lava le pole o ia ku sa kakafuli le fa o se fai me valea le lawa o fai le o fai kongo ya me valea le pole. Na o fia e na o tau so i me fu i le ni me vale tele. Me folo. Mo me vale iti. O le mea o va ia kua i wale ko e popo i le kamale i me valea la popo. Ua feta i whaalou eleison manga
sasa i lalo ma ave o i mea le fua ma mea le i funga mai ni o la tau fua wa alu i lalo ma mea maalilili talu le so nalu ma ua tele na o masalomia ona na tupu lo mea i pusamaliu ia ta ua na masalomia na mai ele ai ni tangata feotio iai ma fape mai wa ave vai tele ua tele ia ma mea iu tupu kaule mo se lengi wa iyo kelen kausu eme o le tulanga le na ua tau o le foi na o sa i di selengi a ore lupo fe o alu yengi kupe ele e mai lava o mai le so ele ia mai se li poki o le melenga o ngi fai male kama ki fa finge le wa la foi le na le na dua foi le mato por kalame ia o tale lava tatali le pa ia Samoa ia o fa mai fia ia lungo por kalame ya lele magai mai nga bai ke me nga fa ya ku se wa ka o pa lo le fia ala me wo so ngel mele le fong fkalai wa ma ka le fo ile o se lo ia o ka ka fo ngo mela ale la so ma ka le fo fong fkalai lo ia o fa so el mele ki nga fa ko le fka wi a lo a vel mele o me o ma ro si ngo lo ia le si ba nga ma fia me ma la me wa nga o so fa le me ki nga le ngale fka wi a fa ia mana tua mai o tipi mana tua mai o wa sreba losu tu sanga o le tofi palmia o le tru mai lai le luas fulu mo le tupu tu sanga e le so ona fai al fong tale se mea o me o mai visidi mai te a Paulo le fonga fitalai o ese la vai o fai ai me ia io o pe wa ia fai me nei malona manatu wala o yo le loia o le la o va ia tu o le ifo mai le fonga fitalai ke le ifo ya e o fo ya fi me o le sao fi me o le la le o manatu i loa ole a fa ngalo luas fulu mo de tupu tau sanga de palemia se maola ma te fitaui ma te pingi hei ma pingi ma de fontalai po ai ai fa inga ngi o ha pa o fai ole me tua tele o pa o fai ole e ai pa o pui manu fui wala va fasili tamale ola ve te tuto la wala va fasili ma fu tuli lo ma fu fafo tuli lo ma ta tu marolonga bisa o ke aka ka ko marolonga foi mai fa orka ko programa ni vangaria Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. Taimara watile ua toi luas furu bitu talo le tula ono tale ono mai al tato tauta ya e te fiafi ya wale sa tato wa mata mai I le ta o le tolu le vai nga fo fiafi ya fa ya ma fa singa aka
ai mongo mai ya ma me ale ri o mong fui tu lo so wala ku skoinga e papora wala ku fa ar mele ye ri o ke sau no ari fa o mo fa kar ngam mar ko inga ke so fa ya ku so le ole keke renga keke ko inga pe o vai ri keke ku basa manga ku leiske pa ta au ke vai mai o le ri o ngal wa ri o me fa ko inga so le keke lika orika ia sa ola orika le renga keke vo le pe o inga ma kwa le fia ko inga kan wa le va o le ri o mongi va querer camalea le ala ua kango foka ai mankola e fai mamori mauru ngor fam singon mede e fai la le fai va fe fa nga el fast fa nga el speaker fa nga langa o ile ma fo mai le term for le treason yes fo vale o malo leng fam kala fo e sika uso fo ya se leng o I kongu lava le fa nga mai menga mai o se anga sala po se circula fongo mamafa a melanga o le ngai wo keke ko inga pe o ka lor ko inga singa la ngonga fo le ba ku keke e no la ka ki ma ka ki keke o ke manga o e pe se sunga mi o ke manga o voile le ku leva ngol ba so akolia ku awangi ko mai ko inga nunga ki mo so ngama ya mai a wori le ke manga e fa ma ku sa ngol ko inga o ma venga ka le penga fora ta tu ni so tatu fasilanga o tonu mai tatu ofisa fasilanga mai le swafa masina mua fasilanga mo suli uma o le swafa masina mua o fonga mataiva I le ulu moenga tuai tulo wa sa mo o le mamala fa malulu atu o no le a sopo le marvale I le fonga tia o ala le mafua I lau fa saunga au le nei fa silanga po le nei fa linga fa silo tonu I suli o le swafa masina mua o fonga mataiva I le ulu moenga tuai e fa pea o tonu nei ia te au maisi swafa o lo tausia le ainga o le a faia se tatou feilo inga I lo tatou ainga I fonga mataiva I le aso to nai se fulu maleiva o Julai I le valu I le taeao se I o tatou talanoa matala tala e tusa o le tūlanga o lo tatou ainga faa moe atu o le autou faa utangia mai le nei faa tala ulatu o lou le au ai I le faa moe o le a le tau fia pe faa tali ai se taunu unga au tasi ae o le a awai ae o le a awai I le aso faia ma le nganga faa lolo tele seinia masina mua paleava masina mua Thomas masina mua vaya panoa masina mua I uvale ia o le tatu faasisilanga le na e taua e ui e le itaitai le taimi ia po o Julai ia o le masina ma le taimi o le mevave ai na o le toe whaamanatu atu suli uma ia o le swafa masina mua ia tautuanga ma utou ia le nei faasisilanga o le isi a tātou faasisilanga ia le utu ina tuilunga whaamole ia tātou faasisilanga le toe whaamanatu atu mo utou malava o le fast ainga I Hawaii o le tau whaamao popo whaamole le aso a taeao I believe wa o le aso lulu ne le aso luare nei o I Amerika I Hawaii o le aso la taeao le tau leono I le afiafi ia talo atu pa ia ma le mamalu o Samoa po o fea lava o lea te no pia I Hawaii ia afio atu matala au atu le e whakasa Mililani Hall Iva fa o lua tasi mahau place Mililani Hawaii ia o le mota po le marumaru tā po le sunga le whaafegainga ia Rarity nei tali ngafa whaifi autoina ia le sunga toina malolo I o sia e vile ia bale tofa ia tui vaisinga no hare se moru tafa ia o ina e feilo iai tā leo no le asoa taeao ia e soa le pule
Kasi ya fa malulu atu ole tau so ra tu pola me wo pe el tato YouTube sorry Facebook wa motu sia fa fose ya I le dei foi vaenga ole afiafi ya helo o tau sa ili lava ya le mafuanga ya le mai lo po le me wala ku ko inga mamo ku le waya wa le fia sa wala wa ka le angal pa ya wa le fia le to ina ya ai ole ale faina ole lava o ke lungo le tato YouTube channel mo ila to wolo mai mo mai pe ya ai ole tu langa le na wo pe le tato live lungo le Facebook ya ai lo to mamau to e full tolu minuto na mai ale ole tato por klame e le dei fo I vaenga ole afiafi ya o tato ya ile tato wa por klame to e fa talo fam fa maru lu to ya te auto ya ona ole motusia fa fo se ai ya ole tato por kalame e nai to minuti o lo totoe e le dei fo taimi ole afiafi o le sitato fa sisilanga fa mai atuai o le fa sisilanga le mai le vaenga a melepone ai o le tu malole o ana lua o na fato a o nei male tu singo la le o le sitaimi pa ufo ia te au na vave au mai ina ia tusi le lei pe type le lei le tato producer ya le ala kuia o ngor me tusi mai ai ya ai fa fo mai le auto fa le natu mo ana lua fa sito uta I melepone Australia this is melepone ke o mingo ia o sa mo melepone fa silanga nei le pa ia ainga sa tuala le ainga fa langilangi e fio fo I ainga sa le au pepe su le tafia sa ai ono mamalu ia sua matole foa ia ma le tauso pa ia il fal fitu ma le matua ia te ovea ma upu ia fasto ole afanga sa ole malama ma vili tonu le fia maina vala awatu ma le fa alo isui resitala uma ole ainga ole fasti me le pone isio matou itu malo pele o ana lua e fia faia sa tatou feilo inga I se taimi la tamai se isa ili ai se tato lau mo se tamali e vea ma te fono a o se fai lau tusi foi mo le tato I tu malo o alala ma papa au tutonu me le pone o sau finangalo faalia o le afa mau popo ai so tato I tu malo o ana lua fa mole va la au mai mau foi au kuso Muriau Maseli isole so ya au kuso muriau Maseli iyo la kama foi ngama e vai ngia re ko so la ku o me ponge le fa ya la vase ma ipuki ka lo fa le uso ya le fionga e mau foi au kuso Muriau Maseli mo se aso o le tato feilo inga fa aftai lava ya o le numero le na utu ina tulunga o fa iva ono tolu lua ono fitu o fafaiva ono no tolu lua ono fitu fafetai ia ole fionga ia maufoe au kuso muri au maseli ia mai melepone I au setalia ia male tatou fasisilanga faiu ona tawalunga le tatou porkalame ole fasisilanga le tatou ainga ole fasti au kilani to e fa mana tua tu le tatou le sitala to e fa wina I le aso lua se furu aperila o le aso sa o le aso nei I le no fanga o le Oat Club o tau I le ta o le fa I le fiafi feilo ai foi a wani si o mata upu ya o lo fia fa soina la tuma vatulo ai ti be fa pe o nai le fa so ai ti be tulanga fa pena pe a mai fa o mai ona e restala ya ma fa mau popo I foi le tulanga o le tatou tusi lulu ya e te fio atu te tongi ai lau tusi lulu ya pe a fa pea e le I to tongina ya malenganga I tumu le fa lalo fa una por kalame o le tulanga I le asosoifua o le fionga I le faipule ia fe pule ai le no vai e tunga le na fa manuia mai e le fionga ia teo ia ma nisi o sui o le maftanga po o le matafale ale fast I melepone
O lo te vai atu li fato a li mas furu ma le lua tau sanga o le fionga le feipule. Marosi. Ioi. Ia a o vai i le kamaloa malanga fuspa upovi lau keli. Ona o toi mana tua lea o nisi o whaia o ngā sāua o le tu malo i lea la tau ana iai. Ambangai. E sa vali loa le whaia o ngā masonga fuspa upovi lau keli. Ona i lofo i lele o stangata i o e whai ngofi. Ai paule o le fuspa upovi e se le whai ngofi. E le whaunga. Iyo. Fuspa upovi o aso o mua le whaure me koi ngai. A ua ai le fuspa ule o se vaitau o le tasi ono no wha. Se mamau i kua fuspa. Ia. Ia por kou vai kaimi fo i o le kasi varu koruongo. Kasi varu koruongo. Ia kaimi konga, leila li whaunga mako fuspa o kaimi ngā kasi afe varu se lau. O lea, o le fau. O le fau. O le fau. Fau ai fili. Fau fili. Ai wha su. Ah. A lea vai kau lenga sa wele. Pe se i fo le whape. Oh, sa o la. Whape o le tau vai tau lena sa wele tama fo i le o le pa uta vali. Le ai. Le ai. Kaimi ngā fuimongo. Fuimongo. Oh, ok. Martin. Ah, a te mila le o le pa upovi. Kaimi kongora ngā. Oa. Kaimi la pe kaimi. O whapule le ai. O sauni. Sa. Leila ngā ua kamare a fau kalaunga. O ua kalaunga. Ladies le iai matou. Awa o tau o oe o le mo le fau. La fau o povi. O le fau. Fau. O le fau fore pa su si ua pingi papea. Ala kaimi o le amo. Wa sai fo kaimi o le amo. Kaimi o misa. Ore kaimi ka malo misa. Kaimi ngā o le amo. Amo marsa. Marsa sai. Marsa. Ia, whamanuia le tua i la toanga lo lima sumare lua tausanga. Lau sunga po lau fionga fo i le sui mamalu. Ia, e se fo i o lo no pia i Australia. O leo le afa mo Brisbane le aso tai au. Ia, ona tau walunga maile nei ia tatou ni usila. Ia, whilo i fo i. Ia, malau sunga po lau fionga i le i whaipule. O le tu malo le ala tau i salenga. Ia, o te loa na paune yo nisi vaenga ingi ke ui se me misi se le ataua. Mai. Ia, e huli tatu proklame le asotau a te o misi nei. Ia, e le misi le asotau. O ngā malo loe lo la ile. O na malo loe lo le aso frai lono wingo tai au tatu proklame muli muli o le neve aso. Ia, tau walunga le maa proklame a iaise ngangana ua so poutu ma le tau tamali i fo isi nei futu. Fa fo i mai lava ia ma ua ma le proklame. Nisi fo yo langona fa soma manatu fa sola vai a siata mali ataua. Ele a fia fua fuanga wari tatou mamalu le pulenga matulanga o le porkalame. Ia ave yuta fa elu tatou faiva anga le mai le tu tu taimore le fiafi. Felo ila so tayao a siata mali ataua soifua pa yamaruia.